تماشاوان هێژە تماشاوانên hêja hûn bi xêr hatin bernameya xweşbêrka dem bi dem ya vê êvarê ku li ser platforma Çarpel Medyayê tê weşandin. Bernameya îro taybet e bi sedsaliya Peymana Sêvrê. Peyman di 10 Ağustosa 1920 de li Sêvrê bajarê Fransayê hat îmzekirin. Yani rojeka wek îro jî 10 Ağustosa 2020 ye berî 1920 Peyman em hesab bikin tam îro dibe 100 sal. Di vê programê de vê programa taybet de mêvanên me yên vê êvarê yek jî Doktor Beyar Dostkî ji Üniversiteya Kurdistanê ji Hewlêrê, xanim nivîskara lêkoler û şair hêja Evîn Çîçek û nivîskar û lêkolerê me hêjayê berhemder Celal Temel. Bi îzna we ez dixwazim bi çend cumla mêvanê xwe bi we bidim naskirin û piştre em ê derbasî programa xwe bibin. Doktor Beyar Dostkî ku navê esasî Doktor Beyar Mihemed Sêvdîn li Zankoya Kurdistanê wekî me got li Hewlêrê dekanê beşê zanistiyên civakî ye. Doktoraya wî ya di warê dîrokê Hemdem de ye ji Zankoya Musilê wergirtiye. Piştre lêkolînên xwe yên pişt doktorayê yek jê li Zankoya Bilgiyê ya İstanbulê kiriye û demekê jî li Wezareta Derva ya Iraqê li beşê Tirkiyeyê kar kiriye. Ji bilê van hinek têkiliyê wî yên di warê lêkolînê de bi Üniversiteya Washingtonê bi ya hinek üniversiteyên din hene ku di çerçeva lêkolînên însanî zanistî û beşên konflîktên navnetewî kar dike. Doktor Beyar di warekî gelek berfireh te lêkolînên wî hene û di barê dîrokê de ye di siyaseta dîroka li ser siyaseta deverî û ya navnetewî di çarçeveya Rojhilata Navîn de lê ewa wî bawdêriya wî bi taybetî li ser pirsa Kurd li Iraqê, Tirkiye û Sûriyeyê her wiha li ser siyaseta navxweya herêmê û grûpên ku li Herêma Kurdistanê ne peywendiyê wan jî lêkolînên wî hene. Berhemê wî gelek berhemê wî divan waran da divan çerçeveyê me behs kir çêbûne û yek ciwanê herî dawî jî ew e ku beyond ISIS the future of religious minorities in Iraq, yani ji Daişê wêdetir paşeroja kemîneyên dînî yên li Iraqê ya jî li Tirkiye AKP û pirsa Kurdî ev jî li gel hevalekê xwe bi navê Osman Alî hunên din amade kiriye. Tirkiye û Kurdistana Iraqê du cîranên xweş divî lêkolînekî ser wan e ku 2008 de hatiye kirin. Ya din siyaseta Brîtanyayê li hember Tirkiye û tesîra wê li ser pirsa Kurdî. Yani di gelek warê din de jî lêkolînên hêja yê Doktor Beyar hene tabii em hemiya li vê derê nikarin bijmêrin piştre temaşevanê me yê ku bixwazin dikarin wan agahiyan peyda bikin. Mêvana min a dudiya
روزنامه‌وان، لیکولر، هلبستوان، نویسکار و پارێزەرە مافێ مرۆڤان ئەڤین چیچێک خانە ئەو بخۆە ji devera koç giriye di 1961 de ji dayîk bûye em ê piştre gava em ketin xurdekariyên peymana Sêvrê em ê bibînin ku yani eşîrên Dêrsimê û bi taybetî eşîrên koçgiriyê di dema Sêvrê berî Sêvrê de roleka wana gelek hêja hebiye biborin دوێ demê de yani roleka Kurdane ya dilsoz ya têkoşerane rol lêistine ji bo biserxistina daxwaz û mafên Kurdan di peymana Sêvrê de mêvanê me taybetî Evîn Xan behsa van pêşhateyan bike berhemê wê jî gelekin ez ê çenda pêşkêşî we bikim helbestên wê hene wek me gotin mirovî piştre lêkolînê wê hereketa netewiya koç kiriye rêwiyên araratê bazirganiyan mirovan koçberî penaberî bi hestên jinbûnê darizandin Kemalizm û têkoçîna netewiya Kurd û we gelek berhemê wê dinê di wan waridwarê helbestê û tarîxê û edebiyatê de hene mêvanê min ê siya jî nivîskarê me lêkoler yê jêhatî û berhemder Celal Temel di 1947 de li Batmanê ji dayîk bûye dibistana pêşî û navîn li wê derê xwendiye piştre lîse û mamostetî li Diyarbekirê xwendiye xwendegeha bilind li Îstanbulê li Fakulta Fenê xwendiye û bûye mamoste yê fenê fîzîkê yê xwendegeha bilind ku berî 12 Îlûlê heta berî ji ez bala xwe bidime ji 6 û neha heya 76 li zanî li xwendegehên bilind yê perwerdeyî eğitimên stûlerî ku wê şerê datin gotin li wan dera li Diyarbekir û li Mêrsînê bûye mamosteyê perwerdeyî li Diyarbekir bûye yani berpirsê beşa fenê yê vê enstîtûyê jî piştre dev ji wî karê xwe berdaye û dersxane vekirine lê gelek lêkolînên wî hêja hene yek ji wan mesela pir eleqedar e bi temaya me ya îşev ve 1918 1923 ji Mondrosê heta Lozanê Kurd salê xapiyan û xapandina Kurdan piştre di 1916 de tehcîra Kurdan û siyasetên întihadterekirî yên îskanî û nüfusê têkoşînê Kurdan ya nêçekdarî dozek û du sewda Batman nedûrî Mêrsînê û her wekî din berhemê wî hene divê rabê de ez bêjim ku piraniya berhemê wî li weşanxaneya Weqfa İsmail Beşikçî hatine weşandin ku ew bixwe jî endamê heyeta mitewelî ya Weqfa İsmail Beşikçî ye mêvanê hêja hûn hemî bi xêr hatin programa me em dest bi programa xwe ya li ser sedsaliya peymana Sêvrê dikin ez dixwazim berê gotinê bidim mamoste Doktor Beyar Doskî mamoste yani çerçeveyeka Kurtî gelo Sêvr çi ye yani kengî çêbû kî jan teref kî dewlet civiyan û çi bi giştî yani çi jê derket bo nasandina pêşî yani ji bo em ê piştre derkevin detayan xurdekariyan ama em destpêkekê wekî wêneyekî rismekî îmicekê ji bo temaşevana çêkin fermo doktor بله زۆر سپاس خوشحالم ڕاستی میاسینەوە و جارێکاری بەشداریکردنی پرۆگرامێوەدا پەیمانە سیڤەر ئێکشوان پەیمانە ئەوێ بوو جارەیەکەمین لیگ ئۆف نیشن یانجی کۆمەڵە گەلان دیزاین کری پشتی دوماهی هاتنە جەنگی جیهانیە یەکێ ئەوێ پەیمانە ڕاستی
چندین پیمان هات نگریدان گلوان دولت خسارت و برانوان دولت خسارت و وان دولت فایدت شریده هندزان بریتانیا فرانسا و هفت پیمانت بسر کردن برام ده برج ده آلمانیا و هفت پیمانت به خسارت بون ایکش هفت پیمانت به سرکیشی دولت عثمانی بو او پیمان دولت عثمانی دیار بکردن جاره کادی بله اف پیمانه شی پراستی لای سیاسی و وفاتنامه دولت عثمانی را گهاند وشلای قانونی جی و پراستی کارکترت نیت قانونی دولتت نیت دیف سیستم اکنی جهانی تداهات ناس کرن یعنی وان دولتان جی یعنی او بریار بو کوبیت دان ارمنیا بو کردستان بو مزوپوتامیا بو فلسطین بو کد بیاننامه کمین دهاتن بیاننامه کمین دا یا کومالای گلان برا رژی خریطه سیوری نشان بده بلکه بو تماشا مفانه فیداوی جی هبه بله فرمو دوام کرم که بله یعنی بیان پیشیا سفر بیاننامه کلوی جورجی خواند ناو دولت سرکردید حربی دا چریایی که 1919 دا و بیاننامه دهات بود فلسطین، ارمنیا، مزوپوتامیا، سوریا، هندوستان وان دولت ماف سربخوی ها وقت بریار هات یادان کوملا گلان یا جمعیت گلان کو هر دولت که مشکلات جدا حل کرد بریار هات یادان مشکلات دولت عثمانی بسفر حل ببن و پیمانی جدا پراستین عالی سیاسی دا عالی واقعی داشت خود دولت عثمانی نما بو هندزان هر دولت که پارچه کاوی گرد بو او کر بو عالی سیاسی جدا او وفاتنامه درکد و هندوزان فرید پاشا او وقتی صدر اعظم و لیدر دولت عثمانی بود مجبور بود که پیمان قبول کرده و یعنی چاپتر سه دا چاپ ناوی کردستان آرتیکل 62 63 64 تعریف کردستان هاد بود کرن که سر بشکی کردستان هل با کوری اعتراف به هاد بود کرن و بیکمین جارجیت میشوی دا شخصیت که قانونی دا بو کردستانه و حتی کردستان با شورشی ماف رفراندوم دا بوی که حزب کن او جی دولت که دیا کردی بید یا جی دولت که بتن حس کند گل دولت اساسی کردی کل با کور کردستان سفر بریار سر هاد بودن بر هنده یعنی پیمان سفر هم وفاتنامه دولت عثمانی دنگی بله کرم که دوام که ولی می رژی لجمن دنگ ما مستبایار جار نادی چه لجمن نزا نه باشتره آن هاتی بله آن هاتی بله بیجم یعنی گرینگیا سفر اوه که وفاتنامه دولت عثمانی و بو حتاه بله و درست کردن یعنی خریطه نیا روش حالات نابین و توی وقتی جدا که کرد بیگلک حولو او بکن وقتی حقیقت که تاریخی و جغرافی کردستان هات ناس کرن کارکتر و قانونی هات ناس کرن سنور دوی هات ناس کرن و حق و دولت جیان دادی ساعت ناس کرن و که همو دولت دیجی اوید عربی اوید پشتی انگلیزا چکری یعنی اوید جابه بگره سری بله و کرتیه که باشه سپاس ماموسته از گوتنی بدیم نها دخوازم بدیم ماموسته جلال تمل ماموسته توی کار بی بکش کرم اخوره یعنی جیه که بلکی بطایبتی جبال ما مستبیار و نات بن بحث کرن تمام کرن آوی یا جی تشتی کتب خوازی بین دست نشان کرن بطایبتی کرم که ام جاردن چارچوه گشتی ده
هەنێکی دیژی لەسەر پەیمانە سێورێ ڕاوەستن کاچیە نەچیە توژیش کەرە مەخۆرە ئەگەر کاربی چەند شتا بێژی بله ایوار باش سلا بۆرێز تەمامێ تەمەژەمانە ڕێ براستی دیرۆکا کوردا و دیرۆکا کوردستانی دیرۆکەکە بێشە بەلایە وەختێک و مەرف دکۆلە یان لێکۆلین dike meriv dirêne vê êşeka pir mezin e peymana sevrê jî di vê dîrokekê de dîroka Kurdistanê de tiştekî balkêş e lê bi rastî peymana sevrê 1920 de çêbûye lê mixabin beriya wê 1920 rewşa Kurda çawa bû gereka meriv hinek wê birêne dîroka Kurda de belkî yan bêjî ji Tirkara jî wisa çê dibe 1980 heya 1938 yani 30 sal li gorî dîtina min pir girîng e 1980 yani ji meşrutiyeta dua heya 1938 ya Dersimê vî 30 salî 15 salê wê ê pêşî di Paşiya Osmanî de ye Devleta Osmanî de ye 15 salê din jî yani 1923 heya 1938 ew jî di Komara Tirkiyeyê de ye bi rastî em Kurd ji 1923 heya 38 hindik zêde em nas dikin zanin lê belê navbera 80 û 23 em kêm zanin ev jî 15 salî de 5 salê wê ji 80 heya 13 ew dema meşrutiyetê bû wî çaxê de İttihat Terakî jî hebûn hinek partiyê din jî hebûn di wê wextî de hinek Kurda hinek ronakbirê Kurda entelektüelê Kurda hinek rêxistin komel çêkirin weka taavün weka hêvî hinek kovar û rojname derxistin wî 5 salî de lê belê evane tev hatine girtin piştî 13 çarda jî şer dest bike şerê yekemîn 4 salî jî wî hawayî çû heya 18 wî 10 salî de Kürt gelek tiştan dakirin di wê çaxê de çarda de weka ku em zanin serildana Mela Selîm hebû di 15 de tehcîra Ermena heye di 16 de tehcîra Kurda heye ya Erdoğan Bedîsê wanê di 17 de weka ku em tev zanin şoreşa Sovyet çê dibe û heya ku mev dike 18 şer dibe dawî dibe Kurd wî çaxê gelek tijinda dikin çünkü şerê yekemîn Kürdistanê de cî bûye li Xafxasa wextê ku Rûs hatine li Erdoğan Bedîsê li wanê şerekî dijwar çêbûye û piştî tehcîra 1916 Kurdê Bakur gelek zirar standine gerek wa koçberî çêbûye wa birine Anadolê û paşî veneger yani ji wê yekê wextê ku şerê yekemîn xilas bû 1918 de Kürt gelek kêm bûbûn lewaz bûbûn û kesî wayî zêde nemabûn nüfusê wa jî kêm bûbûn gelek însan Anadolê mabûn û însanê xwarê jî ê alê Musulê jî wî çaxî ketin destê İngilîza bi rastî tiştê balkêş dema balkêş ji 18 heya 23 ye ew 5 salî Kurda çi hindakirine dûr de hindakirine zêde dûr de hindakirine wextê meriv li wî 5 salî dirêne roj bi roj hinek fersencî çêbûne weka Sewrê lê belê Kurda dûr de hindakiriye û Tirka dûr de serketine şer jî tune dû wî wextî de dîplomasiyê Tirka işbirine serî û Kurda jî dîplomasiyê hindakirine îca peymana Sewrê jî divê derê de divî 5 salî de ye yani 18 heya 23 wextê ku Mondrosê heya Lozanê
لسر روشا کردا مرهند حقیقتا گله تشته و شرطیجی هبون yani emj bir siyah virde zanın yani tüştajma rahatına gotun ya bir süpeca ya Ağrı'ya ya Dersim'e hindik zede hem çek zanın de brası berya bir siyah kemasiye me pırın çünkü Kürt gişti diroka ve zafını zanın zaf hız nakin zaflı ne yapırsın kemasiye me Kürt'a hüye kede heye diroka em hoji naz nakin diroka hoji naz لفقط دیروکا وی 5 سالی یاکو سوژی tam دنیوی دیه پر گرینگش بو کردا اگر کو ام حجدا وردجی جارا قدن وجمره bizden haber bizemin ze serve vakti او پاریس konferansı hayako bije sevdi eskarın zede sepseknim baş spas mamosta am herincem Evin Khan Evin Çiçek Khan işkereme xore tu jî karî bî biçekî divê çarçewa giştî de li ser sevrê rawestî çi ye ne çi ye û berî wê bûyerên ku hene pêşatiyê ku bûne bi çawa karî pê vegirê dî wekî din dixwazî tiştê ku bal bê kişandin temaşevan bibîzin çi ne gelo keremke axaftina xwe dest pê bike مع پویست ام رفشادنه بگرم برچاوان نالبره امپراتوریان دا شهر پارواکرنه شهر داربونه مثلا امپراتوریا روسان دقازی بگشی دریای سپی سر کافکاسیا دا آلیدن دا سر بالکانان دا تی امپراتوریان ya Britannik böyle deme hatta Hindistan'ı hangi gırtına bin kontrol aha Fransa biyali hangiyan bir desteklerde Almanca dağızın bu endüstriye ha madenan heremin petrolün bugün bin kontrol aha mineral yani maden pevistir. Maden kaynağı pevistem de mücadele ve neft berdela nefti bugün berdestan yani neft berdela nefti ser kurdan buçu. Almanan Osmaniye'ra yektiyaha çekirin ya Almanan teknolojiye van hebu ya Osmaniye bin kontrola van da her de bu. Hevrad xasın hatta Asya navin herin aledinde hatta Hindistan'ı o Mezopotamya bugün bin kontrola kerde kurdan yani o deline o deştin bu pes hadi kırne ciheye ab heye bu ziraatı o teraha petrol maden hebu sesale nozde devnen Fransızlar, İngilizler ve Almanlar gelek baş tam kırbun Kürdistan kaniye petroleye Osmaniye muhacir lekolin kırbun Abdülhamit deki Ermeni kardı devi lekonete de kırın Gülbangan ve Herama Kürdistan'ın lekudere petroleye tevda tespit ke ev şer ev parbakırın o parbakırına hadibuna madenin sesale bori bu yani sesale bişten bu görevi havada dikrin bu maden kedim gevriye hevdi olay hev xastın heraman bugün bu kontrolü şerri yekemi sedamavi madenin Kürdistan'ı Asya Mezopotamya'ne ben heraman ve heramin din bori parbakırın taybeti problem pırstrekle herama Kürdistan'ı Mezopotamya ve Kafkasya peyda edildi çıma Kafkasya, Kürdistan, Mezopotamya kaniye madenin uranyum, magnezyum, bakır, petrol, mineralin din. Beli. Beli ezid dixwazim bi çend gotina ew ê girêdim li bûyerên berî şereyekê ya nav şereyekê de berî Sêvrê bi taybetî Sykes-Picot wekî mêvanê me jî ji aliyê cuda ve behs kirin esas interesa dewletên mezin hêzên mezin dewletên împaratoriyên wê demê
يكون بيشتري هريك لاليكي هناك متفق وهناك عثماني والمان لاليكي وفرنسا وبريطانيا وروسيا وهناك هذا البندوان لاليه دين كاتن الشر ايطاليا جيلوي رخيبو يعني تام هندري بس صار شدان دين بيمانك بدزي بري امضا كرنكو بحثا بيمانا سايكس بيكويا مرد بينكو يعني بتمامی پروکرین دوره یعنی دوره عرض امپراتوریا عثمانی دخوازن پروکرین اگر حوالین رژی اوی پیمانی بدن وقت سمبولیک امر ویدره بنیرن سایکوس پیکوی او مثلا دوی پیمانی ده قسم سور یعنی الویدره وقتی بچکی پنبه هری او خیات که او قسمه کو یعنی عراق نها خليج بصره وان دوران حياه بين حدود مسلاوي وقتي يعني قسم عرب انا حجاز بلكي عرب دينك بشاده هنا يابا الجوروي ببنا بارا انجليزا الجور اوي او قسم الشين وببنا بارا فرنسيا قسم كاسك وبتكتب بندستي إيطاليا قسمي أو ب أو جاردن ويدبن شاف ديري ومانداتريا فرنسا إذا بمعنى كسوريا وبهاتنا آفاكرين هر چندي فرنسا دخواست أو بشكي بتشوكي قهوة رنجية الكيركا الرجلات دريا سبي فلسطين أنا فلسطين وإسرائيل لسر نوي وقتي هرچندی فرانسه دخواست او درجی تک ناف دستی خو لیامال هف کربون کو به اداره کان ناف نتوی او بش به اداره کرن هر وها پارک جی دابون روسیای کو بش زر ام دبنن لکردستان او روجلات کو ترکیه تی گوت لکردستان حتی قفقاز هي ارمنستان او بش تمامی para Rusya كتبوا والآلي روجافاجي باكور مرمرا دريا مرمراي لإسطنبول تنقافا إسطنبول واندراجي تنقاف بخوا يعني إسطنبول para روسيا جاردن كتبوا كوي تكراربن كنترولا وي پارفكرنه گوها گاوا امبالا خوددني پارفكرنه کا دزي يا ساكس بيكو بنابنا فان دولتا ده هيا لهف كرنا اللي دهندري الشهر ده روش جبونا كتير قوارتن مثلا اف بيمان ده 1916 ده يا اما ده 1917 ده اللي روسيا شورشا بولشويكان شد به شورشا بولشويكا ري بدككو مثلا روسيا جشر لهمبر عثمانيا وكشه بشي كو عاطبو حتى بیتلیسه وانه ارزنجانه حتی دورین جوان جیرتر منطقه درسمه جوان درا دست بید کن ودکشن دشن کافکاسیه لکافکاسیه هنگ جمهوریت مثل وکی آذربایجان و ارمنستان و گرجستان چید بین و بولشویک جخوا پیمانه کشف دکن یعنی دبین پیمانه که بدزیه پیمانه کشف دکن و دبین امنال گروه پیمانه نه و بدكشن درد كذن اوان درين اوكري دردخن ايجا لغوري بيمانه بلكي ج سوريا يعني ج بيروت بقرا باكوري فلسطين بيجن اسرائيل جور حتى بقرا كليكيا ادنا وان منطقه همو دخستي كيف بن دستيوان ليه امدين انجام شرده او باش كليكيا وباش ادني وان درو دوري ماستر طبيعي او نابع كروش جوهريه ناكفه دستاما حتاني ادني واندرا عن تابي ام دبين نروحاي او تين حتى باقي داويه ام لي بنرند بيمانه سيفري دي جهه كوي مثلا روح عن تاب وروحا وميردين جزير افانا تيكفن بندستي يعني بن بشك سوريا وتيكفن بندستي فرنسا ام بيجي بيمانه دا سيفري دا بيا وايه بشتر الآلي عراقي جي ام دبينين كو
tabii ku yani avan daxwazek ji a wergirtina bajarê Musilê belkî kêmtir dikir çünkü pirtir Fransayê dixwast here Musilê heya Kirkûkê ama piştî wî şerê em dibînin di Sêvrê de li gor levkirinê mesela ew tiştê ku Brîtanyayê texmîn nedikir jî Musil heta bakurê wê mesela para Türkiye tenê Amêdî wekî dibe bira di nav dewleta Osmanî de bimîne çünkü weşekê Türkiye Cumhuriyet hêtune bû tevger Mustafa Kemal li Anadoliyê bû ama dewleta heyya resmî di Sewrê de divê em balê bikişînin ku dewleta Osmanî bû ji xwe mamoste beya jî behs kir yani ew meşhûr e behs kirin dibêjin de hikûmeta Damat Ferîd Paşa hikûmeta Osmanî aku Mondros mütareka Mondrosî imza kir yani gava merin vê parvekirina Sykes-Picot'ê dinêre li ger hinek operasyona hinek rûtûşkirinên esasî belkî emeliyatên estetîkî eger netêde em dibînerin aynî berjewendî aynî daxwazin di çerçeva rewşa dawiya şerê yekê de yani li gor wê şerê lê cardin jî ew hêzên müttefikên esasî daxwazan ew e ku yani ew erdên Osmanî parvekin yani qasî tê xuya kirin beşê ku piraniya wan tirkin dixwazin wan devera bêlin beşê dinê jî têxin bin destê hin îdareyê din di Sewrê de em dibînin em ê vêya mesela Kurda û tiştê dinê piştre berfirehtir bêne yani bi vê manê tesîrek wê siya Sykes-Picot'ê tevî eqwas têkçûn û guhertinan jî meriv dibîne ku li ser Sewrê heye di parvekirin û perçekirina wê deverê de ne li ser esasê berjewendiyên gelan maf û azadiyên gelan lê li ser esasê berjewendiyê dewletên mezin ew ruh berdewam dike meriv kare bêje peymaneka yani Sêwr jî xwe dispêre wî rihî lê di şertekî nûh de di rewşeka nûh de ez li vê derê em ê giştî dawî li beşê xwe yê giştî bînin ez dixwazim îja pirtir têkilî bi pirsa Kurdî ve em vekin yani detaya da vekin nizanim yani li cem min ew maddên 62, 63, 64 hene em karin yani bixwînin ya jî naveroka wê behs bikin ya jî mamosteyê me eger bixwe li cem wan hebe ew bixwe behs bikin ê hê çêtir be yani di wê peymana Sêvrê de yani navê Kurdistanê heye ji bo Kurdistanê beşekî Kurdistanê otonomî tê xwestin heta piştî salekê ewek heye ku ser esasê hin şertan eger ew şert bên qebûl kirin belkî serbixweyî jî ji bo wî beşî bê dan ew dan ev tişt hene îja hûn dibên çê yani em dest pê bikin mamoste Celal fermo tu dixwazî baxî fermo rastî wextê ku şerê yekemîn li ber xilasbûnê bû weka ku te got Sykes-Picot li 1916 bi dizî wa erdê Kurda dibêjin ê Osmanî ama ew tev ê Kurda bûn ew coğrafya Kurda bû li hev par vekir bûn lêbelê ku li Sovyetê ew Bolşevîka ev şoreş kirin Sovyet xwe jê kişand û ew nîvcoma yani wextê 1918 wextê ku şer xilas bû ew prensîbê Wilsonê de ku gereka her netewe heqê xwe bistînin ji wê yekê mana Sykes-Picot nema yani nîvcoma bandora wê li ser vê paşê tune lê bi rastî di hicdadê cotmehê de yani hicdada cotmehê de wextê ku Mondros hade îmze kirin devletê serketî hebûn devletê ê binketî hebûn Osmanî û Alman û Bulgar û Avusturya ew binketî bûn ewana hinda kirbûn Brîtanya û Fransa û İtalya ewana jî bi serketî bûn
Ya gerek adına fada peymanek çepkirna. Jotme dest pekir hayat 4-5 maha dest peymane nekirin. Peyman kinge dest pekir 1919 de maha yekemin de. Yani çile paşi de dest pekir. Hatta liçarde maha yekemin de. Yaraçit bejin evçe dest pekir konferansa Paris'e dest pekir. Yani ev şehir li Paris'e çebun. Diyor ki bediyak amcine sevre kek Murat em avul li Paris konferansı bejin ya aşıtya ya Paris'e em çekil serve bisekinin em serve bisekinin ama pırtır kasiko edzanım bu bore kasiko edzanım Paris'e belki pırtır giredayı Almanya yani parvekirin ya şartın ser Almanya yani hatta garibim Kürt deyinin em derbasi ser sevri bibin başlı be dekerim ki duve çarşıda eğer Kürt garbi bahs biki. Vakti ko konferansa Paris'e dest betti ki Osmani na elin ko harna Osmani teke nevi okey harna peymani. Kürt için o Ermen için. Bale. Ne sayı? Kürt ki diçe Şerif Paşa diçe. Ermen du grubun. Hem Ermeni Kafkasya, Rusya için hem Ermeni Osmani de heyeti var bune. İşte gerek ev heyet viçağı ko Kürt ne hezbun rehsine var tinebun hatta viçağı de he Cemiyet-i Taliye Kürdistan ye nüve bu. Evci daha yine veya ajdade desbekirin jin kovar desbekir pere Cemiyet-i Aliye Kürdistan çiye bu. Vakti ko konferansa Paris'e Şerif Paşa çuğur el piştüğü bu Aliye Kürdistan bu. Yani cemiyetten Seyyid Abdülkadir hevale kabul. Başka kesi Kürdatı ne bun? Partiye vatır, reksine vaydın ne bun? Lipişteka vatır ne bun? Reji kare Şerif Paşa rebe de resmi Şerif Paşa cemhe bu. Bele fermo devam ki. Az varım Evin Khan. Az varım. Devam ki. Deli kelam. Mamusta Celal tamam devam ki. Ben heval jivirde etxazım yani ko belya ambijine sevri bahsa konferansa Paris'e jibikin başı. Em derbas bibin başı spas. Evin Khan kerem ke bavartkim tudxwazi çend tiştal serve beşebêjî fermo. Pevîst e Science Pico baş were fam kirim pêş de Science Pico navbera Fransız û İngilîzan da çêdibî. Ev her du devlet ve peymanê çêdikin başê terin Rusan dibinin Rusan ra dibin yek navbera Rus û Fransız û İngilîzan da Science Pico da ya dudiyan te mühür kirin yani tane Science Pico tune yedin Kekcelal Kalave kekir Paris'e kir demek terim Paris'e kurdu Konstantinopolis'e Komela Kurdistan Tali Cemiyeti heye o hın rekhnistine den hene öyle göre dayına meta Kurdistan Demokratik Parti heye Mısır'e beşik van heye ya komiteye serhabuna Kurdistan'e elve yekle terin Paris'e Lütfi Fikri Bey'e dersine o buraya Bedirhan'e Arif Paşa'ya Mevdini'ye Süleymaniye'ci hükümete başvuracak peviste heyeti kere yani tişteki hüyadaki ev kesin ama min çıkaz evrak yeser Paris'e kanun kontrol kırın döcüz nefsanların Şerif Paşa Süleyman Bedirhan Seyyid Abdülkadir hın kesinlikle Konstantinopolis'e ödeme diminin nameyen madin ya Arif Paşa Mevdini mesela Lütfü Fikri kat dengi tümne evet bizim komiteye başvur hükümete Süleymaniye Levan kat müthiş kartavan da cinedi Kurt tamam Kurt teninin bekesinin Kurt vaka baberin problemi ev devletin peşvaçının çağda olan tevdal aha kurdane dervendi ya kurdane dıxazın kurdan bıxandıqınan o bama xadim alı mülke kurdan Kurd öyle berhadıdın peviste bir viyal yöre diktin aleden Science Pico
مثلا هات گوتن بجن تن هرده کردان نه تن هرده کردستان و مزوپوتامیا پاربا نکن هرده هرمان ترابزون ده هرده کردان نه ترابزون ده بحر رشوه دریا رشوه بدی بی هرده هرمانه جیه هرمانه یعنی جیه هرمانه روس خازم بگیرم به کنترل خا پولیتیکا روسان چه با روسان هردن ام نتوین مسیحی توپ تکرن روسان ارمنی کافکاسیا توپ کرن روسان خاصن مسیحیان همی بگیرن بن کنه خا راستی اوه بدیالی سر پونتوس سر کردستانی جد خاصن بگیجن دریای سپی لوما کاروان یه انگلیز فرانسیز هم داره دا دیگه شترده هر پیمان چکرن باشه دم باشه بی که ده سالیتی گرتن وان اف پیمان آشکره کرن از خزم و قسم باشه پرسن گورا پرسن ده برسه بیدم باشه مامۆستا بەیار دخوازیت شتێکی دوێ چارچەوێدا بێژی کەرم کە یعنی از بێژم داشت پتر استیفادهش وقت خوب بکەین و پتر یعنی درس پتر بحث درست سەورێ بکەین درست سەورێ بکەین و پتر سەحکەینێ بوچی او فاکتوره چه بون اوید وسا کرین که کردستان سیوره داب در کهوت او فاکتوره چه بون اوید نهیل کردستان بچتلو زانه باشه ما مستعمی ورن سر بداری آره مثلا بس بله هنده حقیقتی تاریخی هین سر سیوره یکشون حقیقت پراستیجی یعنی هم بحث کردستان سیوره کن وکی تشتاکی گله که او يعني جبلي شخصية قانوني وجبلي شخصية يعني مامۆستا ڕادوەستە نه ئەخەفتنە مامۆستا بەیار جاردن لەبا من نایبیستن مامۆستا دەنگی من هاتێ بەلێ ئان هاتێ بەس دەمێکی ڕاوەستیە بەلێ ئان هاتێ بله من دوید بيجم يعني من نبت ويكو كماليست بروباغندا كماليست يا تركي يا اوي بكم كو بيجم بروجيك بريطاني وبس راستي او كردستان هات يا ديزاين كرن سفر دا كردستان اك بو مقاس هات بو درست كرن تنه وكي انجليزي و فرنسي او حزد کرد و سربشه که گله که به چی که با کور کردستان یعنی هندزان صد هفته و حتی با کردن در و کردستان بود دیسا کردستان روش حالات هر چی جاها بحث نکر بوده دا و با شور کردستان انگلیز هدا هلاویسته چینکو حس کرن سیاست ها دیارتر لیبت العراق تأکید نبود سیاست ها دی چه بتن العراق جبره از بیشم دشتاكي ديجي دا تاريخ هن تعدال تاريخي نكم پراستی كرد وی وقتی جي و هم نهجيش وی وقتی اكجار فكرة سياسي نبو تيوري نبو شريف پاجاجي كسك بو بيروكرات بو ارستوكرات بو ندزاني چل كردستان چد بدن خلق سليمانية ما دزانن جافة خلدانه خلکی پراستی زوزو ندزانی ساده نودونه پتر خلکی کردستان ندزانی چه بوید چه بدن چل پاریس هیا پراستی یعنی و مروف گلک تعدال تاریخی نکد بس تشتی هر واضح اوه بو کوی وقتی جی کرد دو برکی هبون دو مدرسه هبون مدرسه که بدرخانی ها مدرسه جیا نهری ها کونا کوک بون سر پتریا که شاین چارن ساز باشور کردستان شیخ محمود خوب خوشی حتی البادین آنوی انترستاوی نبو تنل منطقه سلیمانیه کرکوک و حلبچه یعنی بادین هم خوب خوشید ناف پروژه ویجی دا نبو برهنده از بیجم یعنی یا سفر مهم بوم ام حقیقی بدینه و ام محاوله بکین گلک تاریخی او نکین کرد ملت که فقیر بو مشکلی گلک بون و شریف پاشاجی یعنی حول خودم بس بلکو اوجی کسک بو حس کرد او خوب در ختن هندزان نهلان بشت سر میزا دانستاندن آجی نام خود دانه بغوز نبار باشا وید برنت جور و
کەسێک بوو ڕێنەدە بچ کەفتت ناف میتینگ کاژیدا کەسێک بوو ڕێپێنە هاتەدان تعبیرێ پتریۆ کوردستانê پتریۆ nêva Kurdistanê hate hesabkirin ser Ermêniya. Belê. Baş e mamoste. Berî ku yani dixwazim em behsê bikin ew madeyên li ser di Sêwrê de ser Kurda çi ne lê berî wê dixwazim em herin behsa ew ê bikin. Mesela Sêwrê de Şerîf Paşa, Nûbar Paşa yani doza Kurda, doza Ermeniya gava tê pêşkêş kirin, gava bazariyê wan tên kirin. Em dizanin ku li Anadolu'yê bi taybetî tevgera Mustafa Kemal ji gelek deveran nameyên serokeşîrên Kurdan dişînin bo Sêwrê dibêjin ku yani Şerîf Paşa ji bo berjewendiyê xwe şexsî li wê derê ye li gel Ermeniya hevkar e ji ber hindê Şerîf Paşa temsîla me nake û em naxwazin ji Tirka cuda bibin em li dijin Kurdistan bibe Ermenistan em yani heyeta wê derê ya Osmanî temsîla me Kurda jî dike heyeta Şerîf Paşa temsîla me nake bi vî awayî gelek telgraf û nametên şandin berî ku hê peyman bê îmzekirin. Ez dixwazim em piçekî behsa van tevgerên ku li Anadolu'yê li nav hududên Osmanî heta bawer dikim mamoste beyar li alî Kurdistana Musilê ya jî alî Cizîrê li alî Behdînan bibore qesta min li wê de jî yani hinek mihawele hene ku ji wan dera jî telgraf tên şandin herçendî li alî Silêmaniyê yani tevgera Şeyh Mahmud heye ji wan de ji hinek dera jî ji alî Behdînan bi taybetî telgraf diçin ku Şerîf Paşa temsîla Kurda nake ew wî qebûl nakin. Ez berê gotinê bidim Celal Temel ew mihawele çi ne yani telgrafê ku hene ku yani ne Şerîf Paşa li heyeta Osmanî temsîla Kurda jî dike yani Kurda û Tirka bi hev re dike ew çi mihawele ne gelo tu karî piçekî behsa wê wan tevgera wan mihawela bikî. Bi rastî devletê ya jî û çima jî yani çima ev tiştê dibe. Belê. Devletê emperyal di serî de ji Kurda re tiştekî baş meciyê wa de tune bû. Bi rastî Kurd Musulman bûn û nêzî Osmaniya bûn. Ermen fila bûn nêzî Ewropiya bûn. Ev Kurda re engaşeka pir zahmet bû. Wextê ku konferans dest pê kir hine xeber dihatin. Rojnama dinivsandin, Rojname Stenbolê derva wiha çêbûye wa ev der dibe Ermenistan, ev der wiha çê dibe hinek xeber dihatin. Wî kaxî Mustafa Kemal hê İstanbolê bû. Serî de hê nûş şer vegeriya bû. İstanbolê bû heya ku em zanin di serî wî de muhakkak evîn xanim jî serê meselê pir Türkî jî çekiriye. Di serê Mustafa Kemal de serî de Anadol tune bûye. Wisa xuyat ke. Wextê merev dirêne ê ku wî dikşîne Anatoliyê Kazım Karabekir e. Wî çaxî hê Mustafa Kemal İstanbolê bû. 1919 Adarê. Mustafa Kemal muhawele dike ku li hikûmeta İstanbulê bibe wezîrê parastinê. Davayê wana li wir bimîne. Hatta me hene belge xistine pirtûka xwe ji Kazım Karabekir re dibêje ev tiştê ku dibêje merin Anadolê ev fikreke. Lêbelê ez dixwazim İstanbolê hikûmeteka bihêz çê bikim ez dixwazim ez li vir bimînim. Yani beriya Nozde Gülanê mehek mehûnî ve berê serî wî de mesela Anadolu ev fethî derkeve. Neyse 22 Adarê de Bogos hine namet şîne evke de konferansê ev tê sakirin îca waliye Tirka êko Stenbolê bine ê gilba cêdina bûne ji Kurda re gotine
ve Kürdistan ve Ermenistan. Un Müslümanın avana falanı. Derya Sipi haya Derya Reş. İskender'in haya Batumi. Bedis dinavde. Van dinavde. Erzurum dinavde. Harput dinavde. Ahmet dinavde. Vilayeti Sitte ve Berizan. Evet ve Ermenistan. Vakti ku evtiş Kürdare hatta gotun Kürde ku üç ağil peş bun, bajara bun, esnaf bun, henaka telgraf telgraf fakir. Gelecek asas ava ne nefsandine. Valiye vadra o ki Türka ava nefsandine bu imza kirne. Ne fakat işte bistu de adare mesela Nisane'de Erzincan'e bu şey Bedlisi Juane bir daha bista telgraf için. Hem meclisi mebusan heven İstanbul'e. Hem juarat için hem konsoloslar için hem komiseri İngiliz'a uçakil İstanbul'e be juarat için. Meclisa mebusan İstanbul'e kengi tegirtin mamusta? Çava? Meclisa mebusan İstanbul'e bavar ki menki zutir tegirtin. Derya ev yetişteki balkeşe Derya ya Ankara Kovebe yani bir sürü Nisan'e Derya ve bir meheki yani Nisan'e vaka kohaneka herhalde lehev rast gidiye bira amwe bigirin belki reja Anadolu'ya reveb Ankara reveb yani juara hazır kirne brasti viçahi vakti ko ev konferans berdevam dikir de 1919'da de işte baş şey ne bu bun le brasti diroke gibi dmawe de Mijdare'de 1919'da ne 19 Mijdare'de Şerif Paşa Bogos drenin kopvi havayı daça seri Bahavra beyanname geddine konferansı. De 19 Mijdare 1919'da yani berya sevre bejin behaft haşt nehma. Pişti ko ev hat dadne konferansı ica Kürde ko nazam bun o ekopçaki dindar bun zedettir telgraf aşandın. Yani beri hangi şandın le pişti ko godun Kürdü erben bavra o hava gitkin işte geçetkin o içağı zaftır khrabu o zedettir yani duazın ev diyardıkın ku Şerif Paşa temsil amenaka hayata müşterek ya Osmani temsilat kurdav Türkat. Ve dupayra Şerif Paşa ko dikşine hayata Osmaniyatı ne bu pişti ko Şerif Paşa ko dikşine brasti sev zede bir bandora Britanya'da ya Fransa'ya. Bu İngilizce Ermenice yapıyor. Brasti de heyete var bu ne? Liser Ermeni zede sekidine. Asas mesela mazın eve. Ciye ko Kürt godun Kürdistan Ermeni godun Ermenistan. Ermenistan godun Kürdistan. Brasti bina ko kiye Şerif Paşa o Boğaz gitti bun. Avana lefatı ne çekir bun. Eğer ev berdevam bikirna Brasti içe baş belki şey buna. Fakat ev yeni joba. Az dixwazim biçim cem evin xan divê çerçevede tu dixwazî çi bêjî? Ne dixwazim berê wê tiştekî bêjim. Mesela telgraf û ew hene evê ku mamoste Celal behs kir her çendî duan telgrafa mamoste jî behs kir bi baweriya min divê meriv yani sedî sed ji niha de baweriya xwe pê neyne û nebêje ku ew name hemî yê Serokeşîrê Kurdan e. Çünkü gava meriv li nama dinêre meriv dibîne ku ji îfadê wan mesela hinek name hene ku ew Paşo bey yani ew bawer dikim ji alî Erzincanê ji kê derê hatiye şandin. Belê mesela li wê derê yani ifada Serokekî Kurda ne mümkün bêje ku yani müşterekiya Kurda û Tirka ya ırkî ya dînî. Yani ev ya tipik ifadeyeka nasyonalistê Tirk e. Yani ev ya pir eşkere dide dest ku yani li wê derê ya waliyekî ya kaymakamekî ya jî fermandeyekî pirê cara fermandeyên eskerî yê Osmanî
ايكل طرفدار مصطفى كمال وكاظم قرابكر وان بون اوان جارنا سروك عشيرة رد قوتن لقالك جارة هيكو هايا سروك عشيرة بي ندخستن جي تشتك دنويساندن و تلغراف خانه و بوستا او حبيت دستيوان دبون چونك يعني ميكانيزما او بخو يعني عسكر و بروقراط و ام بيجن اداره كرين دولتا عثماني بون يعني دولتا عثماني ببروقراسيا خو بعسكريه خو باداره خو سياسي بفينانسيا ماليه خو فينانسمان خو الاناضولي حميد بن كنترول دستيوان دبو و اف همي بكارتاني يعني دولتك اساس دستيوان دبو لهمبري و كرتني خدان عشير سيفيل بون يعني وقتا مرد في كرد دي مرد جواتا سيفيل بفكره وقتا مرد في تفجر اناضولي دي مرد جواتا دولتك يعني تفجر دولتك بفكره كو دوسريتيه بلكي دسبيك ده هي سريك لاسطنبول هي سريك لاناضوليا ما هر دوجي همو امكان دولته يعني عسكري سياسي دبلوماسي استخبارات همو دستيوان ده ذي بكارتين يعني قاوا ام جيركيا ام بيجن زانتيا هنرمنديا مصطفى كمال هواليوي تفجراوي نشان دنو الهمبروي ام دبيجنكو يعني كرد نظام بون جاهل بون نزانين سرية عردي چي بو دبي بيچكي باور دكم ام بفكرين كو يعني كي بو كي چي بو يعني دستي كده چه بو وهلا ما مستجلال مثلا كتابك جدوي وارد نفسيه وقال لك رونق بيرين مين پیش وکی جلادت بدر خان و قال لك يديجي نفسينكو ددما شر يكي ده كو كردا چه پریشانی کشان یک جيش برشر كو اکونومی ها تخریب کرن سفربری دست بکر لآلی قرسه لآلی بیجن باشور لچولن یمنه لدریدن لهمی اوانجیا و آدنجی بهاتنا روسان و ارمنیا تهجیرا کردا و لچول و چپران سر چیان تلف بونا وان قالك تشتام قارن بجبرين كو ما مستجي جمارت يعني دنا برا پریشانیه که پرمزنده بو اگر دولتا عثمانی بحاله که گلک خراب تکچو ام باور بکن يعني دهری بنیده کردمان يعني او روشا خویا جواکی و به امکانی و به برینداری خواه دوی چرچوه ده ام ویا قبل برچاو بکن دوی مرا فهم که یا دوی دمه ده يعني عند بني جاليه كي ده بيجن تفجر اناضولي بوان امكاني خو سرناوي كردا اواد يعني تلغراف دشينن اما جاليه كي دن دجي ام دنرنكو مثلا يكي وكي علي شير يعني بيجن سروكي تفجر كوش جري هيزن كوش جري هيزن درسمي 20 درسمي وبسروكاتيا سيد رضا افانا اندام كردستان تعالي جمعيتين لدرسمي لكوش جري شعبه في شعبه في رخصتني لجموانه وج مثلا چیچک اوین چیچک خانم ادخوازم بیجه يعني نشان جوان دو مكتوبه كنت درخست و ام بيجن هات بلاف كرين و ام ايرو باشتر هنك تشتات ده دبينين كنت كردا لوي دري چه محاوله كرينه ام بير دبينين كو يعني نتنه جبو سيوري حتى جبو مسألة بري سيوري جي تكليه كردان بهاف رهبونا بإسطنبول رهبونا كرد بحثا اوید کن که تلگراف خانه و پوست خانه تینگرتن اینجا ادخوازم پیشکی یعنی بچرچه وان تلگراف هذا اگر تشکرم اخوره کاربی اوین خان لسر اوی بسکنی یعنی خباتا کوچ گری یا درسمی وان نامیان وقتی تشتی که تخوازید وی چرچه ده بیجی فرمو ببوره بلکه پیشکی دریش کرد لی مخصص زبالی بکشینیم سر روشا هر دو آلیا نه کیک مراد تشتی که وی گوتن تردن سبن سید راستن aynı öyle از خازم کیک جلال روی تشتی ببیجم ها iddiaya Kemalistane dibêjin Konstantinopolis û hükümet derya hükümeti hat girtin û hükümet nema li Anadolu'ya me hükümet kinu avakir ev rastine ya Konstantinopolis heta mijdara 1920 diyen Serbiye'ye 1910 1900 Nordan
Mustafa Kemal'i ve Havale'nin ile Konstantinopolis'e darbe çektin. Hükümete hen veziren hükümete daven derbe anan Havale kandıkın nave hükümete. Mesela Seyyid Abdülkadirci navan hükümeten de ciddegiri. Ev kesin itaatçı Hazar neyse geçten bir darbe hattın deselatiye Osmaniye'nin gırtın ve Hazar neyse ne doze sezde bu darbeyi dün da hattın tam bu deselatlan bir yere şeriye kemin da ev hemmi valiye kumandanın leşkeri mutasarrıf ye evlekariye polis tevda kadroyin itaat-ı terakki bul. Dema şart eva bu bana şart andakırın seroke bana Talat Enver Cemal Alman'a revandım birin yeniden hundur da manın naftuk ben Osmaniyan da man wan şuna yendin cigırtın derba Talat Enver Cemal bilardan emirden vaji naftuk ben Osmaniyan da bilar daniyon ci Mustafa Kemal İstanbul'e bu teşkilat mahsusa bu yem itaat-ı terakki civatı haçekrin komite kwan hebu nav ay yıldız bu Türkiye yani hiv çık wan bir yerde Mustafa Kemal o siz siyan zevetir hebalen vi rekrin pontuse Kurdistan'ı ve rekrin de Armançı wan dizaniyen Kurd eve bebe serbxavbune ve herin eve Kurd xara velati ki ababudkin Kazım Karabekir komutanı kolordiye bazıyan bulu Kurdistan'ı bu yani Arteşi Kurdistan'ı bana hevra kar dikirın. Demek Mustafa Kemal şu Pontus ele paşa derbadı Kurdistan'ı bulu Pontus ele Kurdistan'ı bir kere haberde tevda eşkerine tevdra kadroyen itaat-ı terakine polis, jandarma, arteş, vilayet, mutasarrıf tevda kadroyen itaat-ı terakki bun posta bin kontrole itaat-ı terakki de bun Dema İngilizan, Fransızan, hatın Konstantinopolis ve mane ki Rebelliya itaat terakki da tek çoğu. Yani itaat terakki desan destolat bun, desan kontrol desan da bun. Tişteden dema Bolşevik desalati gırtın Rusya Bolşevikan dest bekirin Alikariye itaatçan kirin. İtaatçı ketibun halli itaatçan da ne mi bu? Bolşevikan pere Alikariye teknik o enformasyon tiştin ki bu itaatçan pevis uvara red kirin Alikariye var. Bale. Armanca biraz Emin Khan em karbin ve garin ser koyar. Anadolu'yu, Koçgiri'ye, Dersim'i em karbin ve garin ve deri. Tamam. Ezberim Koçgiri'ye. Ev telgraf tevda yen itaat-ı terakki kadroyen itaat-ı terakki Mustafa Kemal o hevalevi organize edikin cici mesela ciki da bir sene serok aşıren kurdan tekst imza kırne rekirne Paris'era Hanciyedine mesela aşiren Garzan hatta Şeyhen Garzan o aşır serok aşiren Garzan imzayen van hene mevtevda nav aşiren Fransız anda din ser ve peşvaçuyine dereven itaatçıyan, sahtekariye itaatçıyan komiteye kurdan ya Kürdistan Teali Cemiyeti bir sene müjdare hazarın hesada dev nihanda dicivi civat da bir yerden paşa dahyani dadan dibejin telgrafin terim Paris'e tevda o derbayı mene derbayı kurdanın alaka mebuban telgrafan tüne dahyani dadan duanda Seyyid Abdülkadir Efendi İngilizan Fransızan ramname redke dahyaniye de mesela öyle kadet ketmeji Kürdistan Teali Cemiyeti se beşanin mehne Kurdistan jin u serbesti me jine da cida me dereven bana eşkere kır ama sansüreye Rus sansüre de emne kanım bu normal reyeti her tişti benesinin dahyaniye beden zanine beden u millete xavu milletin biyani Ertişti geçinciye Kurd hem nafhada zanine bulavdıkın hem zanine dedin devletin diyani on agahtardıkın. Duda mesela Aşan Bege Koçkiriye ev dahyani ki dedi. Debeji ki ev tişten kitten bulavkırın tevde derevin
Binyata tune ser nave kordan refsine itaatı teraki bana organize dike lebinerin nave çıdınıfsının tevde hevoken van yekin Armanca van yekin وجبو تفدار كمالس شي باوركم دي بيجا باشمايين اتحاديان يعني افانا كالنتين باشمايين اتحاد تراكينه na paşmayının kalıntının tevde kadroyen itaatı terakine علي شير بحثي قصة علي شير من ما خذها بحثاويت كورد ama itaat teraki bir reaksiyon atış bir itaat teraki ne diye itaat teraki hanod ki azar nezar nodden nabe had gerinin bora herame mesela Trakya beş Trakya paşa eleli sabah kursanı beş şart iletleri bale müdafaa nabenden bora herame dedin ya Alişer Efendi namek Alişer Efendi dedi ki Alişer Efendi o şeş serok aşiren heremine koş giriyor dersin bundan mühavan heye Alişer Efendi ile ödere de zanin edildi. Dibeci çen mehne danasabına hatiye birin ve şanen Kurdistan Tali Cemiyeti nageşin herememe mukarım düşünün. Re tevde hatına gittin, fasahane tevde hatına gittin, ben kontrole itaatçı endane. Ev nameye ki rekirne Paris'e, ev nameye ki rekirne Konstantinopol'e tevde derevin rastının Armanca menine itaatçı bana organize edilken bana dönevsinin ve davet ecvit dışlı dönevsini dibece em Kurdistanlık Serbukha Kazın Kurdistan velayeti Kurdane 800,000 leşkeri mehene em amadane velayeti habbı parizim. باورتكم بحثاوي جيدك يعني بحث داخوزا سرخبوني دكن دوان نامه ده وبحث 8 مليون كردا تكرين نحشت بياواجي تدهنا يعني لسر داخوزا وان وكنو نري وان افانا دشينين اسطنبولي جي جمعية تعالية كردستاني اوان دقلا دشينش سيوريرا Daha çar name dudu Fransızine dudu zamanı Osmaniye'nin name Fransızı da gelek kurtu haş nüfusandına ya Osmaniye'de derejin Alişer Efendi ödere de beci ki dema şerre yekeminde hazır neyse şazende yazdı kanunu hazır neyse şazende beci me em derbazım me Rus berpüsare Rusandi men belki yazda berpirsiyaren herama koş ders me xasine xanufsandi danwan nedain velaten Avrupiji ve derede demesine tbeji demak şer xalas bu em Kurdistan'ı Serbukha xazın peviste un hebuna me kabul bıkın u xasine nas bıkın ev name dane Rusan ev name barkım name arşiven Rusan da hene peviste mon name jibibinen Bale, bale. Ejmara Kurdan Alişer Efendi dil ödere 8 milyon denefsini yeki kumandanı ki arteşa İngiliz ve Kurdistan'a geriye Ejmara Kurdan tespit kırıyor. Dibeci Kurdistan'a Kafkasya, Rusya 8 milyonun, Kurdistan'a ale İran'a 8 milyonun, Kurdistan'a Bakur. Ya ben Osmaniye'de mane 7 milyonun ödeme hazır neyse de den hem de Ejmara Kurdan devse milyon, 8 milyon nişanlı da. Bale, bale. Bale, mamosta bayağı doktor be. Tek Murat, Fermo. İsmail Hakkı Şabeşi, Kurde başvuru evet ama Arteşa Osmaniye'de ciddi giriyor. İsmail Hakkı Şabeşi, biranine kadar, nefsandine kadar, kalaban telgrafen koş giriyor. Bece Alişer Efendi yendin, name rekirin Botun Mustafa Kemal'e havalen vi dış organize kırne ser nave kurdan ser mevusen kurdan name rekne name yenmeninin umet mennenin sanına hakkı kesitine ser nave me biryar bida hakkı kesitine ser nave me nameyin benefsini yani en bir anne İsmail Hakkı Şabeşi bece hani hazar mesela şest yekira başvuru hatine çap kırın yeki 2000 hatın çap kırın. Başı spasa bir nevi dajı meri hakavan namen da informasyon dibini. Bale başlı. Xan ev name birasti ev name gelek hejane yani likolini taybeti di belserwan namaya bekirin gelek alyan ve mesela Ali Şer ve Seyyid Rıza Aleviye dersimin ehli hakkın
دوی اوه ده یکیتیا کردا ده ifade وان ده مثلا يعني قبل بحث او اساس ديني دكن بقشتي بحث ديني اسلامي دكن نكو يعني بحث علويتي ياجي اهلي حق دكن حتى ميلوان جبو كشاندنا كرد وريبرين كردان يندنجي وين تتي نويسانك يعني لسر تعريف وانو ميل وان سر تعريف كرنا ديني كردان سر اساس سنيتي جي هيجي جرانتر يعني ريبرتر شروع فكرنا كده دنوي يعني باواك ورفرته فكرين و خو نونرين كردا نشان بدن يعني قالك از باور دكم يعني چونكي دوام نامه هذا نتني مسألة سيوري هي يعني مسألة تيكيلين ريخستين كردستان تعالي جمعيتي خباتين وان بسيين بمركز الرهانكو لكولين بينكرين لي بيقارن دا ارشيف هذا بباوريا من قالك نامين دفرد دنين ايكو تيكيلي وان ريخستني بمركز جمعيتها تعالية كساني هي اوي دركه يعني دفي امبالا خبدن يك جي دفي او نامين تلغرافين كوتين شاندن مرف جنوه بجيوار حتى باورجينالي وي بإفادين وي بمنطقة وان جنوه بيلي كولين كرين نكو هما وار بيجن طبعا كردان نامه شاندن يعني كيجان كردان شاندية كيجان هاتنه شاندن كيجان هيا كرداجية كيجان هيا واجهتونه çünkü gava sistemek telgrafxane و istihbarat و هرچی دست اداره كده تفگره كده بکاره هر تشتی بکه کو yani اقواس دجمناتیا کردا دکه جبو کرد yani خریک نخن جبو کرد دسرس روی عرده نین تمثیل کرن کاره گلک تشتا بکه ایجا ماموستا باور دکم دوی çerçeveye de yani هنك تشت لغالي موصله لبهدينا بلكي السليمانيه مثلا çerçeve yani bu sevre mesela telgrafa باورتكم هنك تشتهنا بلكي هنك رودانيندن هبن شكرا اخرى تجي كاري بحث كي جبوهم تمام كن في بشه 1918 انگلیزا کردستان باشوری ناس کرن بس او کردستان باشوری اول سنتر کفت سلیمانیه و کرکوک و حلبچه جید گلبون بری سفره بله بری سفره زانن وقت مدرس چه بوی انگلیز دور کردستان بون دور ولایت موصل بون پشتی مدرس هات نداف ولایت موصل دا و وقتی هات اینجی یکم کس دیدن کرکوک او وقتی شیخ محمود بویش دا هیچ صحبتا سفر نبو وقت انگلیزاش برهنده که کیان کردا شخص او خستان بود باشور کردستان شیخ محمود کسک بو یعنی گلک پیتنه دا سفره چینکو اوی پروژه خو هبو پروژه وی بو باشور کردستان بو پیوندیه وی دست بکل گل انگلیزا باش بو 18 19 یعنی 12 هندک داویا 19 هندک تک چو وقت زانی کو انگلیز درستین بس منطقه بهدینان یعنی انزان منطقه بهدینان دی چاوشین تلگراف و هنرن گوتوی وقتی دا هندزان تکنولوژی گلک زحمت بو کی دی بوان تلگراف وان گه او جاردن جمدی خط باورد کن بله نزانم باشه نه ها آنها دنگته بله اما جانا دی جمده بله فرمو از بجم یعنی وقتی که دا کو تکنولوژی و کی نه نبو هاتو چون نبو کردا راستی نه بلکو پتریاوا نه زانی تلگراف چه اگجار منطقه بهدینا چوانا مشاندینه مثلا از زانم کسی که دیگه جی حیات بجنه سیامند زید عثمان اویجی بحث کریاد نویسینت خدا بس از من باوره نه همه 2020 دا هرو عراقی ترک ایرانی وان کارات مستعد بله جاردن سیستو ایتر بیشم بلکو جاردن سیستو از تشتکی تاخم بیراته بله بله او پشتی مندروسه
و دما تفگرا مصطفى کمال ده یک جه قماندار دورا جزیره آنا احسان چی بو؟ آل احسان باش ناوی آنا ند بیرامده ما حسن که جلال ناوی تی بیراته بس فرمانده اردیا جزیره تفگرا منطقه جزیره عثمانی که تکلیه وی و مصطفى کمال قلق خورتن و مصطفى کمال شخوا طرفداريا تفقرا مصطفى كمال دكا وبأمر تفقرا أناضولية جرتي قوتنكو يعني هون تشدكن بكن دجايتيا نافبرا كردين جزيرة ووان منطقة بادينا وعويديني وإنجليزا توش بكنكو يعني كرد وإنجليز نقارب نخوا بقينين هاف يعني دويدا ميدا تبحث كريا تقو يعني أو تلغرف شوا كارن شوبن هم دبينينكو يعني المنطقة جزيرة المنطقة بهدينا المنطقة رواندزة حتى يعني بقيجة سليمانية شيخ محمود قالك دورات شو كي أفانا همي عردين عثماني بون همي بإدارين خوا بميكانيزمين خوا هيش قالك آليافة تكليه وان بالنافندا عثماني بهيزن ياجي رتبة بلندن دوري ين عثماني هبونكو يعني تفقرا كماليست قالك استفادة جوانكر او بكار آنين دا كرد و انجليز لهمبري هاف يعني دجواريا وان دجيتيا وان خورتر بفا و خوانا جينين هفدو از باوردكم افجي انجاماوي كار انجاماوي با يعني راستا بس باكومن قوتي اتظالم يعني اوزدمير هاتا رواندوز يعني كرداجي هاول دا بوليتيك محمودی جی حاول دا پولیتیکی بکرد تایبتی هر روزه که انگلیزا نویک حیلک دروکت که شیخ محمودیش برهنده شیخ محمودی بخوشی تایبتی پشتی 1922 اوی گلک حاول دان که پیوندی خوچی کد بس بی وقتی سفر نما بوش برهنده از بجم يعني بلکو کومنت اسماعیل حقیب شاویز گلک جه خدا بون بس دیسا از دبیجم و راستی کرد دویدن گلک خود تبرینه کنش او تشته چه بوی چون که او تشته چه بوی خسارت و سفر گلک ها مزم بو و براستی جی تن انگلیزی نوی وقتی جی و کوبن گوتی کردان ادزانی چوا وکی مثلا ملک فیس چید بشن حسین بن علی مثلا عرب شارزا بون عربش زانی که چوا پیوستی ها انگلیز ها بوان هیا کردان نزانی چوا پیوستی ها انگلیز ها پیا شریف پاشا که دیپلومات کاره که گلک شارزا بو ایوب خوشی نزانی زمان انگلیزا که چیه انگلیزا کرد چوا بو انگلیزا فایده نک و اوجی ویش تشتیب کار بینته و دیسا باشور کردستان و کوبن گوتی پروژه بله محمود رازی بوشه باشور کردستان اوجی بله باشه ما نسته اخفتنا خو خلاص کرد آوی بشه بچه هات قد كلمة من بله سپاس ما مستا بإذن و دخوازم بچه بحثا ناوروکا پیمانه یا لسر کردا يعني بشه کردا جبو کردا چه برو چه آنی اگر إذن و هبه دخوازم وکی فکتا يعني جي پیمانه بدم نشاندان يعني چه حق دا کردا و چه جوانستند از بچه بوی آوائی بدم ناس کرن پشتر امسر آخافتنی بکن دبشي خدا عزيز رجي داخواز بكم كوب نقشيا سيفري درخن سري ورانكن حتى از دبيجيم از لفي دري نبر دريجة از بكورتي وان هرسي ماضية بخينم وازي بشترا ورم سر مسئله ناد پیمانه ده رسمی آکواتیه امضا کرن ماده 62 63 و 64
لسر كردستان مافو آزادی کردایه لی دوی از آنها بخونیم دوی ماده ده نشانی هنک ماده دن مثلا ماده 27 تکرن اوجی جاردن پیونده داره به مثلا آخا کردستانی و از الوی داره از وی بشی بچکی وکم که معناوی چیه نهاد به بش سه کردستان ماده 62 جی دست پیکرنا و پیمانه یعنی قصد پیمانه سوریه و پیوه دهندره 6 مهان ده ای کمیسیون اکلی استانبول بجوه و پلانه کی آماده بکه که لروجهلات فراته بیا گلک مهمه یعنی روج آوای فراته ندناو و اوا کردستان کتی گوتن یعنی تنی روجهلات فراته خستنا ناف و مثلا في ام يكشي حدود كردستان كو او نشان كن اويا ببينن لروجهلات فراته و لباشور حدود باشور اي ارمنستان كو پشترا اي بي تثبيت كرن يعني خريطه بن اگر تماشوان و ميوان مجي بالا خو بدني باش قهوه رنگي هيا ارمنيا كوتي گوتن لوی داره باجار وانه و بیتلیس و ارزروم او ترابزون قاد گوتن یعنی مر بالا خود ده یعنی حتی وان دوران او همی خریطه بخواه یعنی او تقریبا ده نشاندان لی هی نهاتی لحف کرنش خود نابینا یعنی لحف کرنین ده بازارین نافبرا شریف پاشا و بوگوس نوبر پاشا ده اف حدود قالك مناقشه كرين كو لهف ناكن و كردن تالي جمعيتي اوين كو سرب وان فنا او كردن كو ما بعث كرن سروكن عشيره ايكو يعني تشي كرد نافي وان يجي داخوازي وان دشينن سوري تشي تفقرا اناضولي دشينه او كرد اللي دجي وي اوينه يعني قصد من جمعیت بخوجی حتی شریف پاشا بخوجی لدی جویه که یعنی باجار وک ارزروم وان و بتلیس ببن بشک جی ارمنستانه جبرویجی یعنی او حدود باشور ارمنستانه نه امزکری دمینه یعنی تی گوتن که پشتره کردستان که به چه به و او ارمنستان ادناف خود الهف بکن لیاما ام گوا لأخافتنی وان الهفكريني وحتى سايكس بيكوي اللي داغري كرينا روسان دفري دما شر الجهاني دا املفان هميا دنيرين لويدري اشكره خياد بكو يعني ارمنستان او بخوش خد دعوه ارمنستان ياك ما زندكن لويدري يعني بحثا كليكيا هي بحثا فيدري حتى بقي ديار بكر هي لبكا كيما سي خياد بكو يعني هيزن زلهيز ين سركفتي طرف داري وي كينا كو يعني اف باش النشانكري تكفن دستي او ارمنستان كو دناف حدود عثماني ده اي بي يعني او باش تكفن ناف دستيوان لو ماجي يعني كرد درازمين نلهفكري دمينه اجا لو مال فيدر البيمان دبيجكو يعني ما قلتبو يعني روجلات فراتي والباشور جي حدود باشور اي ارمنستان اي كو بشتر اي بيلهف كرن يعني جور بيفا اي كردستان يعني كردستان كتب عسكري بلان جيرا بيدانين وحدود باشور في دولة كردستان ياجي اوتونوميا كردستان كو ابيدانين ام دبيني كل بهري باشور منطقه مور هي كود بيجا اتكف سوريا يعني تكف بن دسته مانداتريا فرنسا غاوا املوي دري بحث بكن ام دنيرن د پیمان د تيغوتن كي يعني ماده 27 باش دديا و باراغرافا د سيا ده حدود هاتيه حدود عثماني هاتيه تثبيت كرين والقولان حدودها اجا او حدود غاوا املوي باش مور بنيرن لويدري يعني
تشتكو السوري سرهاتيا الهافكرين او عنتاب روحا ورفا ومردين وجزير يعني لدرواي حدود عثماني طبعا وشاغي قابا اوتونوميا كردستان شبل درواي حدود كردستان يجي بمينن پشتره آمدیه اشترکار یاجی کردستان اوتونوم را ببینه اما بشه دنیه موسله همی yani لدروای حدود عثمانی ببینن و دوی چرچوه ته گوتن گاوان بالا خو بدنه د خریطه ده دیاربکر هيا yani بشك او ججور ده خيسكري قسم دياربكر كتي قوتن والكلاكاويجي ناف ناي قوتن اما حكاري منطقه حكاريه انها بلكي باتمان وسيرت اف دفري فيها واجي بشك دكفن نافي اما وشغي حكاري ومجي منطقه دياربكر ام حساب كن يعني اف هردو منطقه ثانيه دمينين يعني كوي اوتونومي بيدان ايجاد ده مربالي بكيشه يا سوريانا دقناي حقاري سوريانا راشتنا حقاري رنگي جدايا بلي رنگي جدايا بلي رنگي جدايا اري او قava ام بيجن روجلات فراتي ام زانين يعني سيواس و قالك دفرين ام بيجن ديرسمي يعني ين ارزنجاني وبرجرتر برجورت مراشو افيدني بشين كردستاني يعني ايكو ايرو البرشافي مثلا روجافاي تشقى روجافاي كردستاني يعني بشي قسمي بيجي سوريا يجي جوراوي لنا حدود عثماني بدن افجي تونه يعني بالا خودني دفي پیمانا سیوری ده کردستان یاکو هری زیده پرچد به يعني يعني دياربك عنتاب وميردين وروحها تبي جزيره دقيجين فرنسا حتى موسلي حتى فرنسا كركوك دخوازه وسوريا تشيب حتى بقيجه موسلي او باش الدنيا كو انجليز دخوازن طبعا السيفري ده انجليز برتر لباش عربستاني ما يعني تمركز كرنا اخويا باش بترول اللي پشتره کو دقیجین اوی دقیجین موندروس ده کو باجاره هندره موسلی جوان دورا دخن دست خو يعني اذا جويجي زيدتر دخوازي وان پیشدتين يعني پیشدتر انجليز دورا بدست خنو دكفن اوي يعني ديفان اوادا ديفان دوی چرچه واکو مت نشان کر لگور ماده 62 يعني حياتك لإسطنبول بجوا جي فرانسيان جي إنجليزان وجي إيطاليان هر يك سي كسي خوا يعني أف هر سي دولت سي كسي خوا تيخن و أف بلانك تشيك إنكو يعني أوتونوميك يعني خود مختارية أوتونوميك دوی هرما سینورکری اكو مگو يعني دياربكر و حكاري دوی هرمه ده جبو كردان بيدا عثماني قبول بكن يعني بيدانين طبعا هناك ماده انا دبيجن قاوا فان هي طال هاف نكر هركس بفش حكومتي خورا بالهفكه ويعني اقهداريه بدن حكومتي خو ويا وايل هاف بكن ازوي درباست كم لسر الناس يكنن مساسي عرض دستلاتداريه خوازم وي بيجم كوميسيون دخوازن مثلا جي انجليزا تركا فرنسيا وكردا بيك بي قاوا لسر حدود ايراني اگر تشتك شي بو جاردن حدود تركيا الجور نلهف كرنا كلور شي افسر راس بك ادني ماده 66 دبي يعني حكومتها عثماني تحدد دك قاوا اب كوميسيونا كو هاتيا فاكرين لسر تشتكي برياري بدا
جبو اوتونومی جبو وان کاری بمشین دهندره یعنی ج تطبیق کرنا و پلانی دهندره سه ماهان ده یعنی وی پلانی و اوتونومی قبول بکه و ماداش 64 جی دبیجه که یعنی ساله که پشتی تطبیق کرنا و پیمانه یعنی پیمانه سوری کردن دورن دماده 62 ده دست نشان کری یعنی او کردن که ما دست نشان کر یعنی ای دیاربکر و حکاری هم بیجن او کرد نه کرد دوری دنی تنی او کرد دست نشان کری اگر اثبات بکن که پرانیا کرده سرخوابونه دخوازن اگر اثبات بکن او گاوا مراجعات کرن که جمعیت اقوام و پشتی سوری اندرستریتی قبول که بی آماده کرن و اگر جمعیت اقوام جمعیت ملتانجی بگیجه و بریاره و دیتنه که کرد بکر هاتنا وان او کارن دولت کاسر بخوا اداره بکن اگر بگیجه یعنی دوی وقتی ده لوی دوره و بگی یعنی وی قراره بدن اوش عثمانیا را بیجن که یعنی سرخوابونی بدن کرده ده شرط که وهذا عثمانی سرخوابونا کرده قبول بکن پشتی که اف سرخوابون هات اگر کردن موصله یعنی کردن بالدور اخوا که پرانیا وان کرده یعنی موصل جی همینا یعنی بش موصله او دورن کردستانی کل گوروان پرانیا وان کردن باکر دبه باکر اوه بلکه یعنی دور آمیدی به و سلیمانی به باکر هولیره به یعنی کرکوکوی هبتونه به دور موصله و هبتونه به انواجی زانن چون دناو موصله ده او اردن که پرانیا وان کردن اگر داخواز بکن که تاوی و دولتا سر بخوا کردا ببن دولت متفقه ین سرکه اعتراض نکن وی حقی بدن وان کردا یعنی مثلا هر سه مادین یعنی 62 63 64 اوه که یعنی دوی چارچوه ده جبو کردان ده پیمانا سوری ده آتیه دست نشان کرن ایجا گاوا مرول وی بنیره یعنی حدود کردا و ارمنیا هی نهاتیه الهف کرن ام بیجن او حدود باشور کردان آتیه استندن روجاوای فراتج کردان آتیه استندن موصل کردان آتیه استندن لآلی ایران دبی بی راست کرن yani dışarıçeve ku hada u tabi veji Kurd beri otonomi bideskin ama piştre eğer sale ki bejin em serxabuni dixwazin cemiyeta aqwam ve beje ka Kurd layıkın ya ne layıkın. La mesela ispatek heye de dema cemiyeta aqwam mesela Musil'de cemiyeta aqwam heyetek çekir şand Musil'e. Lu Musil'e le kolinkir. Yani beri çun Bağdat, İstanbul, London hep piştre çun Musil'e. Lüvederi lekolin kirin, encama lekolina ve heyeti hat ve heyeti got ki jali irqi ve eğer em kabul bikin divê li Musilê Kurdistan'a ka serbuxa bi ava kirin. Lê em lê binirin yani jali içtimai jali meselê dide çêtir be ku ev Kurdistan bibe beşek ji wê Iraqê a ku wê dewleta Iraq lê bi ava kirin. بشرطه که انگلیس مافی کرده اوجی اوه که ماموسته دکتر بیار بحث کرد یعنی ما اوه که تگو یعنی کرد ناس کرن زمانی کردی و تشتیدن اویجی لگور جمعیت اقوام یعنی موصل جوی نام عراق ببینه و دوی چرچوه ده و عراق چه و عراق چه بو یعنی اویاجی اثبات دکه که یعنی نیتا وان هیتا وی پاش دخستنی او بو که کردان تا درجه که بخاپین وی مسئله با آوا که پاش ده بخنو نکن ریگر لبرخواه لید اساسی ده وی مافی ندن کرده اثبات اویجی اوی هیا که لموصله ندان کرده او تسلیم عراقی کرن یعنی از دوی چارچوه ده قبل بالا خود دمي يعني پر او كي كردارا نامينه السوريه ده يعني
پر tiştekî ku bêje yanî Kurd pêş şanaz bin yani mesela îro hinek belavok derketinek tê gotin ku yani em dixwazin Fransa peymana sêvrî cîbicî bike. Niha peymana sêvrî em cîbicî bikin ew ê Kurdistana Başûr û Kurdistana Rojava gelek yek ji İngilîz re bibîne adin ji Fransîya re bibîne Mêrdîn û Diyarbekir û Rûha jî têkeve navê alî Firatê giş here derek din ji Kurdistanê derkeve Ermenistan yani Bitlis û Wan û Erzurum û ev bajarê serhedê hemî bibin Ermenistan yani meriv gava dibîne yani pir zehmete ku meriv karibe bêje ku vê peymanê mafek pêşketinek pêpelûkek destkeftiyek daye Kurda ku karibin xwe pêve bigirin û dawa mafê xwe bikin belkî berî 20 sala 30 sala 40 sala gava ku yani tevgera Kurdî di têkoşîna xwe de di serî hildanên xwe de yên 100 salan ew kuştina wan û talaniya wan û tevî heta bigîje Helepçê û Enfalê û evên dinê ku îro tên kirin li Rojava eqwas têkoşîn nedana di wî şertê ku hemiya Kurd înkar dikirin bi taybetî Tirkiyeyê maneyeka sêvrî hebû ku digo Kurdistan digo Kurd heqê Kurda wek otonomî eger parçeyekî biçûk be jî yani behsa desthilatiya Kurda wek civakek behsa wan hatkin maneyek wê hebû ama yani em ji bîr nekin wê çaxê Kurdistan ji xwe nedat înkar kirin yani bi wê manê jî bi navkirina Kurdistanê ne di dereceyeka eqwas bilindeyek ku em îro texmîn dikin ku yani derbaskirina navê Kurdistanê pir mihîm e ku em bixwazin yani ê min bixwe yani ez ew tiştên ku hatine diyarkirin li wê derê jî di wê dereceyê de giring nabînim û hela têkoşîna ku bi eqwas salan hat dayîn piştî wê derecê hîn em tevgera Kurdî nespêrin vê têkoşînê van du dewletên mesela Başûr desthilatdariyek heye federasyoneke ye ku yani de facto wek konfederaliyê ye li Rojava desthilatdariyek heye ya serbixwe ya ew yani şerîyeta xwe ji têkoşîna milletê Kurd ji van destskeftiyan nestîne û hê ji wê peymanê îja ez sêvr jê ez bala we bikêşim yani hûn hemû pêre ne yani mirî bû yani hikûmet yani heyetên sêvrê ew îmze kirin lê yani li welatan nehatine ew kirin yani li welatan li parlamentoya li ewa nehatin qebûl kirin û Anadoluyê qebûl nekin mirî mir nizanim yani dîtinê min di vê çarçevê de min dirêj kir bibore yani ji min pitir gere hûn xeber bidin esas lê yani gava min dî ku em ê bêyî ku behsa van tişta bikin taybetî xerîtê û parvekirinê û tiştê Kurdan destxistinê û heta îro loma min xeber da lê ez dixwazim yani mêvanê me yani her yekê wek gotinên dawî jî yani hem dîtinê xwe bêjin hem di dîtinê min de em bêjin tiştê ku kêmasî dibînin ne ew dibînin em bêjin ew bikin ku da em karibin wêneyekî belkî ewktir yani objektiftir zelaltir derxin dixwazim cardin ji Doktor Mustafa dest pê bikim yani Doktor Beyar بله یعنی از بیجم بو من سیبر یا بو چی مهمت وقتی من دست بکشی بحث گری او در مش سفره گرتین چنه چواده ها بخوب کار اینین سفر راستی لازم خوندن کادیب دینه و چوا هم استفاده جیب که این دانه میدین هر حبس تاریخ دا راستی و دور بجنه ویکتیمی هر نگیرین حتی تاریخ کنترل مستقبلی کنترل دهات کردستان دادم از بیشم قالك بسعوديك او دبكم ماموستا دكتور بيار دكتور قالك بسعوديك شبيه يشافكو يعني دنجته جانا تبرين نزا شما خط انترنت وهذا انا دنجته فرمو والله جانا تبرين انا بله بله ايش برهند از بيجم يعني او
او درست مزن سفر دا بو ما مثلا وضع درست بو براستی 2014 عراق سوریا یعنی گلک وکی دولت عثمانی لهاتن وکی سال 1918 اندا بس دیسا چینکو و کومن گوتی گلک تاریخ کردا شر داعش همیه کرد بس چند کنفرانس داعش هات نکرد کرد نهات نگازی کرد هم روش آواجی هم باشور کردستانی جی یعنی از بشم در سادی جی گلک آمازن یا سفر یاوی وقتی کرد پراستی پتریا کردا خدا ندر کتن خدا کردستانی ندر کتن یعنی بشکل که آنیه دی بجاره جی و سادو در سادی جی که گرنگ پراستی کرد ویت لوکال نمینن کرد ویت بنا کسید انترنیسیونال و دیسات اینی وقتی جی دا پتر گریدای واقع و حقیقت ملت کرد بن که ملت که بدنگاز است سالات بن دست این کلونیالیزم دنیای دامای که عربی فارسی ترکی نقطه که دیجی پراستی گلک و گرن هگر امسح کنیوی وقتی دو مدرسه دو سکولا بزا وارزگاری خوازا کردی پریوت برن بدرخانی بون نهری بون افروجی دیسا پشوازگیانی دی که هر عینی تشتیه استراتیجی نتوایی ها پراستی استراتیجی نتوایی کس نشدن بجدن نوی وقتی هبو نوی وقتی هیا یعنی از چید بجم از بجم وی وقتی جیدا وقتی کردستان هات یا ناس کرم پراستی بلکو کرد کملت و که من گوتی گلک دور نبو بس واقع و جغرافیا و تاریخ کردستان خسته سر خریده هکه وکو مامستایشی گوتی ماموستا تمنشی بحث کری پراستی پتریا کردا و اوج یک سبب بکنه هشتن شریف پاشا بشتناف قاع دانستاندنا که گوته هنگل کس خسارت بون هنگل دولت عثمانی بون و هند حرب داد خسارت بون هن نشن تشتاب داخواست کن بس هن شن تنازلا بکن نه هشتن جی بچنت قاعه و دیسا پراستی اینی وقتی جاردن جمدی ایدئولوژی دینی دابو به تأثیر دینی دابو کوبی وقتی جی هند زانن اندام پارلمانت کرد ناف آک پارتی دا پترنش اندام پارلمانت HDP و دی سال باشور کردستان جی هند زانن حزب وکو آیا صوفیا کریا جامی ملایت باشور کردستان پتریاوان حفله کردن بو رجب طیب اردوغانی گلک شوا و دیسا سرکردن حزب اسلامیت باشور کردستانش بر هنده از بجم ام دوید درست سیور بخینن حق سفر بدینه دا ام بشین دیسا دا هاتو مستقبل کردستان باشتر کنترول بکین و او خسارت عملویر دای ویره ندین و بزانین ام بود مهم بو امریکا بود مهم بو این وقتی بو بریتانیا ام اوسا شوی نقطه کار بکین بله سپاس مامۆستا ام در باس بن اوین خان تو چی بیجی تشتین که من آرشیو زانینه که من آرشیو انگلیزن فرانسیزان دا دی خان راستی اوه دو شره یکمین دا انگلیز دست پیدکن ریه حسین چکن انگلیز دست پیدکن پترولا کردستان به بوریان حتی خطاب حتی یبینن و درباز دنیا بکن yani ev mecare ale jeopolitik tedgirin dest ejmara insanan her devlementiye her de Fransız ve İngiliz yedin tevda diyali nezikte bin a Kurdistan ödeme dü parça evxazın Kurdistan'ı bıkın 5 parça yek rojalat yedin yem bin deste Osmani da üyalici Osmani Fransız İngiliz Ermeni nöfçar devletlerinde bulav bıkın tıştek peviste embigrin berçavan İngiliz و هندستان بعد مصر کنستانتینوپولیس شبیه اون هنه ناو هف دا زانین ته تر هف را نامه رد کن تلگرافان رد کن حقی کردان دا گلک انفرماسیون دادن هف ده ودامه گلک کرد کنستانتینوپولیس سرگون یان مجبور لو اداره دیمینن او کسی کن کنستانتینوپولیس درکه بند ancak bu izna İngilizan bir kanun derken der ve bajarı
Aleden de İttihatçı Konstantinopolis Fransız Antep'te yek derbaz Anadolu'ya dikin Fransız Alkarya İttihatçı Kemalistan dikin ev kongreyin sıfatı Erzurum'u Fethi'nin ve navbere Fransız İttihatçı da Kemalistan'da peyman çeydi ben İngiliz Danostan'ın Kurd Grekan Huruman Ferdeben zanine tevda dadın itaatçıyan. Nabere İtalyano itaatçıyan da san peyman çeydi. Nabana alti istevre hevra haber dedin ki Kurdistan'e parba bakın aledin ve ben deste her yek alti ve nezike Osmaniye'nin dıbın beşarti ona peymanan çeydikin kuzun beşar dedetir bir kevi desvan. Ha, one hemi raporan İngiliz anda yek desmada bu muhanım menrası din İngiliz ben Kurd netevek sarbukhaya Kurd neyin kontrol kırın emnikan bana kontrol bıkıp verişten peşi bıkın neyin bana bakın devletlik sarbukhaya Kurd İngilizlerinde ben emrarayna Kurd eski Fransa'nın ne yapın devletler bir İngilizlerine danıştanın hemen düvecine emrarayna emkhazın sarkhabune ama naha manda Alkarya ve Bakırya ve emdiğin devlet tamam bana bir kontrola ve da İngilizce ki vision abın dema Bolşevik Alkarya itaatçı dikan bxera Bolşevikan itaatçı radın serpiya nuba hurtbun ve Alkarya çeken Bolşevikan zaninavan despetken de hurman dixinin Kurdan dixinin ve hediyede hurtur dibin ecere İngiliz Fransız yendin bedgerin itaatçı ve Danistanlıra hurtkin despetken muan ve yek Kurdistan'a parba dikin Fransız dibêjin em nekan Mesîhan berdin Kurdan pê bigirin yani Asuri, Süryani, Keldani û Ermeni aleden İngilizce diyalbet de fikrin yedin rastî nav yen mekle Paris'e haber dedin Şerif Paşa yedin her dem ben em Kurd em Müslüman em Kurd em Müslüman halbuki İngiliz civciv lekolnan dikin İngiliz dizanın kuder Kurdistan'a kijan civat ya Kurdan Muhammediye kijan civat Nesiye kijan Cuye kijan enel hakkı Aleviye ezdiye tevda ve ecmaran herem dizanın ne kadar denizinin vecin ecmara Kurdan Müslüman pırkeme ve Kurd goran netevendin gelek peşva çuyne jine Kurdan gelek sarbukhane aledim ve kek gotu Arap peşe Kurdan bun Arap kırın hadi devlet Bedeviyen çölen Arabistan'ı ye Mezopotamya gora civaknasi sosyolojik peşe Kurdan da ne bun belki du medabun ama wan Arap goraha tehlike ne ditin Arap kırın hadi devlet Kurd goraha tehlike ditin Kurd ne kırın hadi devlet rastı eve Major Noel 1900 den hende Major Noel Bedirxaniye u Cemil Mala Cemil Paşa hevra demek Kurdistan ziyaret kın Major Noel veke ofisa İngilizan ya Bağdat'ta kardı ki Kurdara yek tere Kurdistan'a digeri cici lokalinen ki rastlayan dibeci rapora ha greydi de Major Noel dibeci 6 vilayetin Bakur Ermeni zedene Nivida Kurd Ermeni hevrane başur Kurd zedene gora peviste gora diyen idare ki çekin de problem Kurd Ermeni hev nehnim ne baştiye de hevre bijin evre pora vision ay kabul kırım ev harita reker mesela Kurd peşte zanin haleti dedin Şerif Paşa Paşa Seyyid Abdülkadir Nekşek nu Ahmet'te zanin errekte dibeci ki informasyona kadar nette goravi seven hefte Kurd derbay ve Nekşek harita yer rast eve bir Süreyya Bedirxan peviste her tevcibat edi İngiliz nailin Süreyya Bedirxan her İngiliz nailin rapora ki Süreyya Bedirxan amade kiriye reke öderi yani o mesela Ale Goyan herama Goyan dünyada ve tevde hember İngiliz gelek ve xarabi Ale Goyan bomba baran dikin başvurdu sanırı Armançı bu Arman kontrol करना devlemendiye Kurdistan'e bu. Herem eve bıkırna ciye pambıya. Bu tekstile.
uranyum, petrolüm, madenendim, bu endüstriye muhabbet bu. Kurd ne dağıtın berçaban, Kurdan ki hizmetkar yaman bıkırına, evin tış bıkırtına berçaban diydi ki, Kurd ne tevek serbxane, Roma kabul nekirin, evrasti ditin, raporun vanda hene, rapor daviye mekhandı, raporu da, bu spor ki vandı be Kurdan tam kırk emon dıkapinin. Bale, bale. Mesela vek, revebire rojname serbestiye, o Halil Bedirhan terim bağdaya bir rojan İngilizan ve dininin o arada beşin mera çek bevise ya çan sanık çek bedin me. Ama berha bedin. O İngiliz ne adın? Kurdalı Konstantinopolis'e terim var haber dedin de beşin Alkariyame ona Alkariyame bakın ama erişi Mustafa Kemal bakın. İngiliz Kurdan adı beşin ne? Ama Alkariyame ne kış? Ciha bir sekinen. Ve de mi Kurd xazım berxabadın aledim ve müjara Paris'e dedi çeper ber Kurdan Kurdistan'a Kurd xazım berxabadın şerre çektari dest bekin ye Kurdan ki revebriye dikin vara dibecim bisekirim bana evin emeli Paris'e çare seriye bibinin Kurt'ten kapandın demte kardıkırın utaatçı radımın serpiya utaatçı yedin peymane kaçetkin Kurd yalida diminin Yuradistan aynı revş doğum dike Yuradistan Mıjar madenin Kurdistan'ını. Bale, bale. Tışten bin herde ve ser herdeni. Ve man raporan dadit İngilizce Fransız yek tespit kan kijan herama Kurdistan'ı. Pambu, tütün, feki, hayvanlı kijan heraman bir baştır çıtan te hadi kırın. Salada çen ton pambu dıgırın, salada çen ton yemiş dıgırın. Haledin de av bu avdanı gelek mühimi cemi mezun tevdal Kurdistan'ını rojalat ve tevdal oğan dıgırın berçaban ser oğan cemi mezun dıkazın keştiyan mal binim beben tevdal programı kaçetkin hamade dikin Kurden fakir be devlet bun be rehistin bun du şerda Kaniye haberi xistem bakın evci Kurdistan Tali Cemiyeti'yle Konstantinopolis'e hatta kabul geçini Kurdistan'ın problemi. Alki ve mesela Mustafa Kemal o ekibavi Hitachi dema derbazı kontüsü Kurdistan'a devan Mustafa Kemal daha la Amasya dest verke emrandre şubeyen Kurdistan Tali Cemiyeti'yle Sirten Bajarı'dan yekikten gırtan Revebiren on cemiyetten tengirtin belki mesela Kürt konferans ki amadetkin evet kesin ki her konferans on yek riyanda dıgırın tevda dokujun. Bale, bale. Buradan da kapinin de bejin veren kongre instalası evdurme. Mesela herkes terin, yek terin itaatçine Kürdan'ın ten kapandın ben belki tişbir yek koşkiriye vicra ettikin tevdadari jinabın narın kongreye vane Ankara'yı yani Aledin de rapor ki defterini Müslüman'ın hezar resim denge ve rapora dedi bir terisi aşiren Kurdan bir itaatçıyan var. Bu da Mustafa Kemal dikin aşiretin tevde hem ber itaatçıyanına Kurdistan'ı serbuhat khazım. Rasti eve. Bale spas Evin Khan me gotini bidin Mamusta Celal bes beri ku ez gotra davi bidim hata از چند گفتن اجی و مثلا کادروین کردستان و روش کردستان ده بچکی جدا دفکرم یعنی کادروین کردستانی گاوا مرد بر چاته مثل سید عبدالقادر دولت عثمانی یک جوان کسانه که دولت عثمانی دارد که یعنی رئیس انجمن دولت عثمانیه شریف پاشا یک جوان کسانه که یعنی نیز 10 ساله باورتکم سوید استکهلم اوا سفیرتیا دولت عثمانی امپراتوریا عثمانی کریه گله کادروی دویا مثلا ابراهیم شیخ الاسلام ابراهیم حیدری زاده بلندترین بجن عالم او دولت عثمانی یعنی ابراهیم حیدری زاده بخو یعنی شیخ الاسلام دولت عثمانی بو ام گاوا بالا خو بدنی حتی سال کو بعثی هاتن دستلادار العراق و سوریه او کادروین که دولت سوریه و دولت عراقی اداره دکرن او یعنی او فرمانبر و عسکر و فرمانده و روناکبر و کادروین سیاسی
ین باشوری کردستان و روجاوای کردستان بو یعنی از دبیج یعنی مرف پرتر باوریه من اوه که دوی روشه ده وکی افین خانجی بعسکر جبر هن سدمین روجلاتا ناوین آخا کردستانی دولمندین کردستانی روشن نفوسا کردستانی مثلا مسلم و غیر مسلم و تشتی وها یعنی ریوه کرکو باور کنم اسماعیل بشکچی که وقتی که دبی نظام کا آنتی کرد یعنی نظام کا ناونتوی آنتی کرد یعنی چی بود یعنی دنیای هزین سرکه هری مزن امریکا جیته ده یعنی نظام کا آنتی کرد پیدا کربون شخص جویجی خویا بو یعنی برای به استانبول را هفکاری کردن پشتی که روش هات گوارتن به تفکر کمالیست را هاتن هفکاری کردن وکی مثلا دولت آوا کردن تشتا ام بیجن devj روما بردان devj گریکیا بردان devj ارمنیا بردان شخص کردان تجاری پشگری ندان کردا yani او تشتی دن گمانات بجمره yani من از بخوشی پیچکی جدا دفکرم جوی مثلا که yani Kurd nizam bun, cahil bun, kadroya wan tune bun, jwêzê detir. Yani tabii mere ne devlet me helbet parawê heye. Yani naxwazim sedî sed inkar bikim ku evan tişta jî tune mere ne devlet be salam devlet idara nekiribe evan kêmasiyê meriv jî helbet tecrübe bê tecrübesiyê meriv çêdibin ama yani em dibînin devleta Osmanî de gelek kadroyên zîrekê ku bi salan devleta Osmanî di beşên cuda de îdare kirine علمیت و آلی اداری و عسکری و شر جهانی ده مثلا گاوا مرا وان کپرت فکر هنه ادبیجیم پیچه کیجی مرا یعنی از بخواه دوی باوری دم که او نظام آرتی کرد اساس yani roleka hey ber çaftır listeye tutçu beji mamusta Celal Temel diye çerçevede ditini de çavane. Bele yani Davide eskarım ve bejim sevruş kurdare çaniye çibiriye. Oto ko berbil ma hala drene ev te khondene ev şesu do şesu çar. Bele. Cara yekemine kod belge ka ferminde ya nav nevtevide nave Kürdü Kürdistan'ı der bas bu yer. Brasi ev gaveke le mekhabin ویچاخی یک وزانه بن وقت گفت ایوکا سید عبدالقادر ایوکا شریف پاشا ایوکا مevlanzade رفات زیدتر entelektüeli Kürda hebun evadi dinaf xode şevr dikirin وقت ko emzanın cemiyeta taliya Kürdistan'de Seyyid Abdülkadir net xosko kabul bike digo bira Kürdistan ne bedi perçaş, koy beri bu perçaş bira ne bese perçaş. Vakti ko başvuru bakur cevada katandın, ticar da kabul netkir. Ko bira otonom ya giredai Osmani be. Lebeli Ali Karevi, Emin Ali Bedirhan, ne duy fikri de bu. Evi go gereka Kürdistan'a kaser bu hoca be. Juye ki fikri cemiyete taliya Kürdistan jine bu yek. Rasti oka koteji got kemasiye Kürda pırbun devleta wa tinebun çeki wa tinebun rehistine wa komele wa tinebun hebun indik bun heza Ermeniya jwa zetir bu pişta wa Avrupiye bun u şko heza Türka ya Osmaniya zede bu kumer te va drene evte ber Kürda rab rasti tangasi bun le dizaji eğer ko zanı buna Kürt 2 sal 3 salda beyre Lozan çebive herhalde her Kürt eva madda kabul bikirna eva hala kabul bikirna çünkü Lozan'da ica Kürt tamamıyla tinebun yani de sevrede nave Kürda hebu nave Kürdistan hebu ama 2 sal 3 sal beyre Lozan'da Kürt tamamı hat ehlanin Jiye ki asas mala Kürda Lozan'da xarab huye. Le mekhabin eğer ko sevr evane ko imza kirne piştayı bisekniyana etistekje derketna. Oka ko uzanın şu sevr parlamentoya da kabul nadiye kabul kirin. Ne İngiliz ne Fransa ne Osmaniya sevre eko razı bun devlet bun. Ermenice razı bun.
girek yani Yunan jê razî bin. Yunan bele. Parlamentoya girek hate hata kabul kirin. Li vanê din kesê kabul nekir. Eger İngilîzî pişta vê bûna çima kabul nekirin? Bi rastî vêga gazina ji emperyala ji Tirka, ji Rûsa, ji Ermena gerek em nekin. Kürt em rast bêjin kemasiyê me hebûne. Nezanebûna be hebûne. Belki entelektüelê weka Abdullah Cevdet, weka Mevlanzade nava Tirka de tune bûne. Fakat menfiata xwe ewa zanebûne. Em zanebûne. Me gote me bi Osmaniya rabin. Em ê buha rabin. Vêga erê ew telgrafê ku şandine geleka jê dewletê buha îmzekine. Xaymaxama waliya buha îmzekine. Lê mixabin hinek zanîn me jî entelektüelê me jî wî çaxî digotin em bira ji Osmanî neqetin. Mesela o lîtî dînîtê jî tesîr kiye. Ya rast ku merivî îro li vir lê birêne eger ku tiştekî weka sewrê bicî bûna îro rewşa Kurdistanê miheqeq ji îro baştir bûna. Yani eger ku Kurdistan dagirkerê Kurdistanê ne Türk, Arab û Faris, Alman û Frans û İngiliz û Rus bûna asîm ne bûna, ezmanê wa mana yani hava keçe buna hakikat. Le rastî wî çaxî tamamê devletê dünyayê û her sê milletê Anatoliya navîn yani Türk û Arab û İran Farsî Müslüman idi. Ama teva neyartiya Kürda kiriye. Yani devleti emperyal û devleti heremê bahevre Kürdistan ile far vekirine. Yani duvarı 1918'de vakti Kovizyon gote hacmara bilmeyerin ka li Türkiye'ye vallahi ko Kürt le zede bun vakayı Türk'a bun. Yani Mişahi Osmani şarpa sepa payak Türk beyce Kürt bu. Le mukabin bekesi nezani u hene gelet tişt ko merden seref Kürdare brasti gelek şeyine başlıyor. Brasti Lozan'ı nave Kürdadır basne bu. Tamamıyla Kürt yarabu ejwe ki asas pişti sevre eko mania sevre fam kiriye ezede de Evin Khan Bazzane name şandine evki hoş kiriye dersimi. Dibejin ev hale sevre bineci meclisa otonomiya ku Osmaniya kabul kiribu bena. Yani eva manavi zanı bu je fam kirbun o zaman bunu bejwe tiştek jedleri le brasi Kürdeme gelek ve mesele fam net kirin. Yani zahire am zanı bin ceronak bir emel İstanbul emane. İnsan yok Abdullah Cevdet xoveşart ya İstanbul'u. İnsan yok Mevlanzade Rıfat benzane çıkiriye. Mara Bedirhan Mara Cemil Paşa ve Seyyid Abdülkadir erihene xabat kina u İstanbul emane. Vega Ekrem Cemil Paşa biyecerdi bir anine kadar. Dibe haya kom gişne Diyarbakır Mustafa Kemal Beryam'a gişte vur u APM du vakti şerriye ki de henek Bedirhaniya tabi ser Rusya'ya çuna devere u çuna yani gelek nestendine. Beli. Piştiya Rusya nestendine yani Rusya Luandara piştiya Ermeniya kanamana. Em gazide hoş xwe bikin. Em çi bikin em ê karbin bikin. Kes yaratışa ginake. Yani merve rasthanede. Le brasti neyare Kürda pırın dosyava hindikin. Merve bejene beje usaya. Jako merve heza merve hindik be. Beli. Merve bina Evin Khan 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal meclise şetke dinavre mehek derbas dibe Fransızı Mustafa Kemal peyman şetken. Fransız Çin'e sevası demek peyre. İngiliz Çin'e sevası. Amerikan Çin'e sevası. He nu ha he meclis he nati Ankara'ya. Böyle. He bavar nake koyar Ankara'ya çekçe ama pişti koyar durmetçe sevası teft kevne rez. Bine rez kopere şevre çepkin. Ama bizim Mustafa Kemal Gotiyem hazırın mandateriya Amerika'ya kabul bükün ne? Her kişi kabul bükürün. Beli. Her kişi avana kabul bükürün. Ama evko Arif Paşa protesto ekşan diye konferans yere. Beli. İşte givusa girane
Zav girane. Çima Bele. un va sadık dibêje. Bele. Yani protesto ke konferansa Paris'e brasti ne politike. Bu havayı naçe seri. Gereka merv zane be ko de zani be brasti yani diplomasi tüse gidine. Baş. Her zanın İrojusaya diplomasi keme nava Kürdade. Gereka merv zani be. باشه از پر کیف خوش بوم پر ممنون بوم سپاس بریم خلاص بس بریم خلاص بکن براستی خوازی تکنیجیات وقت تنگه بکرتی اما ها بکرتی از داوی گوتنه از ایش ماموستا جی بپرسم ماموستا بیار جی بپرسم گوتنا ویا داوی هبه یا نه جمله که دو جمله برای اوین خان اگر چی بیجی ما پیوسته مره نهکیه لنتاوا کرد نکه کیجان نتاو جیم دابونه اوه بی حالی دابونه حتی هزار حساب هفته میرتیه کردان هنه 46-47 میرتیه کردان هنه بون عثمانیان میرتی ماف کرن آقاتی بون کنفدراسیون اشیرتان یالی به امتی چون آباری چون اجمالا انسانان کمتر بو فقیر کتن یک کسان رویبر بون یه میران تا یا سرگین کرن یا مجبور استعمال کرن جباتا تا بسری هیچ یک من پر کم بون آلی دنده ev şehrin Osmani Rusan da şehre dinde her kurdan xuyun andakır, her kurdan sermaye andakır. Dema şehre yekemin de arteşa Rusan, arteşa Osmaniya ya İngilizan ya Fransızan ser Kurdistan'e şehir kirin. Velatı ki din ne kirin. Velatı me tarma kirin, nüfusa me ecmara insani me pirken bu alki ve kuştun, alki demaş Hazar nehz şozde be emre Mustafa Kemal nehz 100,000 Kurd ve Kurdistan etten derxistin ve sürgün dikin. Nidiyavan riyandan demirin, Nidiyavan hatta Aydın'e, Marmara'yı ve Konya'ya vandaran bılav dikin. Ne tabamı me bir halide, revşen bileme, estevan gırtine İstanbul'e ve Konstantin'e polis nav şartın gelek zorda. Haber rexistin dikin serpiyadiminin نقاشه من نتایی و مثلا اشرتیانه شریف پاشا انگلیس آنرا بچه از کارم ببرم سراغ دولت کردستان علیتن ده بدخان نامه دنفسن افتاد دست بدن بدخان بچن امامادانه ببن رویبره دولت کردستانی problem نقاشی که اما راستی لازمه ان ببینیم کی جان نتای بنا نت کنه خلاص سر پیابیم Bone ne Osmani ne Pers'in, alki ve Rus'un, tevda imparatori, İngiliz'in, Fransız'ın, Osmani'nin... Başa ma, Evi Khan, beli me fark, beli. Dema konferansın Paris'e... Dema gelip seni be. Partiyan çıkaz meyartıya kurdan kır. Çıkaz ziyanet danı kurdan, aynı bir hali Ermeniyen ev ziyan danı kurdan. Ermeniyen her... Ale xarabi ve ale reşkirin nezdi kurdan bu hakkı kurdan da informasyondan Ermeni bu nav rektinen Fransızdan da İngilizdan da bun sıhuri dikirin informasyon da harita çektirin nüfusa kurdan ejmar kemişandıdan lazım ej verin zanin ha paşe da çubu kurdan candakirin Ermeniyan candakirin hayra bolşevikan hayra proje İmparatoriya Rusan Ermeni bu hadi devlet tampon devlet lazım bu tampon devlet haraçekirin Mesih'i bu kırık hadi devlet belengaz her demek gelek devlenen bu halki her demek gül pişteme frandı Moria pişteme frandı ki Emrane evin serpiya peki bir viyari veri berçav revşen başta Emin Khan spas gelek spas yani kasıkı diyardı be herke belki graniye dedin hali ki ama ام بدگرین داس دیسا وکه هفجی دبیشن yani mesela kemasya و هنک نزایانی اداجی ام هر yani eko belki graniye bidin aliye ki ji وان kemasya ji dibinin و ام dedin nişandan heri davi mamusta beyer txazi çen gotna بله از بجم اوین خان خلط من گهش چه ملت یا پیش کفتی ترنینن بس dengete hat birinci ardın ev çıkas ne hoş bu ev bu mamusta mı alo ha bale mamusta bale ana dengete hat bale jinu ve beje bale
کرم که از بیشم اوین خان بلکو غلطی گشت بید هیچ چه ملتکی پیشکتی ترنینه بلکو من بحث لیدرشپ کری سرکرداتیا کردا کری ایدئولوژی نه وقتی جینا بو او خلاتید بری 100 سالات کن نکجی عینی خلاتیات کن ناچه بد اخسیر تاریخ بین راستی اوت 1914 کرین حتی 18 همان خلطی بون اوت ناف برا 2014 و 2018 دا کرین اون روز ده بر هندت بجم ام اخسیر تاریخی نبون تاریخ چو بد تاریخ باش بخینین و بزانین وکی عربا زانی چوا بوچید فایده نبو انگلیزا من نزانی ام بوچید فایده نبو امریکا 2017 بس عربا زانی 1916 یا که چوا دیشن بوچید فایده نبو انگلیزا و چوا هم برتیاوی بدست ببینن اگر راستی جی چند شهیدان عربا بو قطر چکر کویت چکر سعودیه چکر نهاتا کشتن بس کرد نهاجی چمیا پیتر تینا کشتن و نزانن جی تینا کشتن بوچی بیشن کردستان بس نه منهج هیا نه ایدئولوژی هیا نه پلان هیا نه استراتژی هیا دو کرداب که جه کی و وکنا کرد یعنی برهندت بیشن پراستیجی توید ام تشتکیدی بخیرین و نمینین گرتی تاریخه بله سپاس 10 دقیقه مجی در باز بونه امی داویل خفتنا خبین اف مسئله کارا مناقشه طبی دور درش بکشه انشالله بلکه دی پروگرام کادری ده ام بینیم بر هف کاملتن جواکن روجلاتا ناوین روشا کرداد ناوان ده پیشکتنا وانو ام بیجن پاشتمانه چه بلکه مسئله یکدن به ام مسئله دور درش بکشه انشالله جار یکدن ام باس بکن تانی گوتنه که دخوازم بیجم قاسی کو ام همید زانن او مثلا لدیجی پیمان راوستان او پرترجی مثلا کو هنک باجار کردستان خستن سر دولت ارمنستان مثلا نتوه پرورین کرد حاجی قادری کوی یعنی سعید کردی سعید نورسی و گلک رونق بیرین دنیا یک کردستانی چی یعنی لدیجی وینه جبر ویسه بیجی یعنی جدابونا عثمانیا ام بيجي تيكوشينا مشترك يعني بري خدانا ورو لديجي انجليزا سياستها انجليزا او بيمانجير درج او جي ساكنين يعني نتني عشيره كردان مخصص بدم نشان كل مثلا يكي حاجري قادري كوي سعيد كردي كش خاص رونق بيري شيار جي او جي لديجي ساكنين باش سباس بو اهميه كاك دكتور بيار كاك مستر جلال تمال و اوين شيخ خان سپاس بکن بشتر بون از هیوی دکم یعنی نتشتک گیهاند به خونده تماشاوان خواه امی پروگرام خواه لویدر داوی لبینین حتی جاره کادنه ببینین دخیر و خوشی ده شبا و خوش سپاس